Remix. We gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
Ua mawhai o na awina atu o le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Sufong mali na mauto tasi a suao le rivaingo le Aouli ma le rubber bandy Samoa. Ma le bese wa whaingoina tolu maruiti sa pelele. Ja, utele loa la i maruiti la to po o fatawi mai sumu tawa so to. Te vila nganga talavantu la ngan tonu ngale mu o le riva yaso muli o le basida o February lua felua lima i le whaafunganga ma le tāpo inga a le paia le silasi o le tātou turu e langa te tono ni sila e whapefoi ia turu e maolo maua me le tātou tautua whaau le reia le Radio Samoa ta si lima i watolu a mo malo le fulau malo le unsai e malo fo le tauantai lo tau paia malo o tau malo Tulanga ia te tia malana tautua me liwa le tau se urieli tulai se fulu ma le lua ia malo le whaio le whaiva sunga le o ma tusala le tau ia malo fo le onu sai mai e le se mea whaingo fia le melea o le ala usu i tau uma ia e sa huni ia o na uia leo ala tele vavavi ia wai e afo i tau mante i le ete ia pe tau no o male saunga le mu ia pe i fo ini maa wha alave a au i lunga le awala e ono a whai nai le soi fua ia o le uwhenga ruenga le tātu wana leo ia male malu lau tele o le tātu uturu o lo anga iantu i lea so i ngā ruenga tiute ma whaiva lo filima ia wala wala sa ili ngā manui i tono le neia turu ia man tunu o lo nopi iai lo o topa ia ma lo o topa polokalame la Aoauli ma Fofogamua si o leling tulai whale wa amanta e pe o na yeia tātu talan au dātu i le tau na li lama yanga walwana au tanga vaya tipi au tanga vaya lena tue whaafonga yele manu le turu uli tau se fulurua i le Aoauli nei ia ole aso fulu nei o le tupu inisio company for le whainga wenga a fi ele o le tau vaya stotongi nei ono sai ono sai matuai ono sai ai sa pusa lole ono sai o nai maua i se whano loa la tani e so swani ya tanto lo maua le nanga se ngase o le ovo le sumali o le tino allo fanga solo ia te ulanga foi o le fontanga al pare bede pi o le muli mawina e lo tanto tu sa mai sa mo wala vale lo pui li o lo topa ia ma lo o to malu a foi o nai te fia mai mo ia ele ase Fingata, na lo wanga ila vilunga o le tātou Facebook, po le YouTube o le Radio Samoa, o le nao lo mawhiona a wina tu sa o tuaita o le manga al fontanga al palemene. E pe ona, tau wina le ina he le mauta, o le mahalo tu pota masese mea ole, ia ona o lo whaanga solo le tumirei, ia le fitoi wha le leia, o le unanga le ofisa o le fono, le ofisa o le fongo talai le mauta, ia o le mafuanga na wale a wina mai ia tātou wha solo launga tu sao, mai le mauta fono le palemene tia whau. Ia e maua e lavole vevela solo tātou le rivaita wako au kai se vevela i nāma tau tia, e pe umalava o se vevela ua o mai. E le mena o walui le fiafia nafi, au te ilofo o le na awa i tu inisi, o le mabano le turu, le tūlanga e pe o na iai. E le au dantu leo whanda we wha masani fo lele i whaia onga, o le whapeleo na o tawina i universite, manisi matata ese i to tonu au kila nei, an tonu e whapena umalawa pi tonu o New Zealand, ia ma anturu fo i o lo o au mawaila o taupa ia, malo o tau mabanu. E whaila utala. I le mantau tia o le suinga e pi o na whae lo mai lea so nafi. E se tasi o vaenga o le universite o au kilani, i le mantanta lea o le tula fono, ia po le lo, ia po le whanau le e anga iantu, a wale o tawina, i le poto wha loia, wha le tula fono, ia manisi mata upu e o wha tasi, ia ma le mata upu leo le loa, i le universite o au kilani. E muri la ufa malo, ia ila tawia na tāpira ina le polokala me le fia nafi. Ia misa la wale sunga ia Jeremiah. O ia lea sa tu i le foe le fia nafi. O le me fai e la utala, soni. O le makua i kolo upulo. Mai la vai le amatanga. I fai a onga ma ila tawia o tawina. Ia le isi lea vaenga o le la o le loa i au kila. Hoi mai, o le fai inga o tamaiti la nei tau sanga pe antu fatasi umalava. Tamaiti Pasifika, ma tamaiti umalawa i totonu o le universite aveina la mata umpule tasi. Masano e afe monu tupu.
Ai ama e ala si Mr. Mua. O lona winga. Na o le lima se lau avanoa e tutoi e wha awawan tuai i le tausanga lona lua. A o nofo lama wha o ngā lau keu kiu leita vui le lenga. E mo ia e le i pasikele raka ngomila. E pe ia vui le kauwhio lolo asinga omi omi. A whaila o le whainu merale. O lona winga. Mai le afe mon tupolo i ai tutonu o lea vaenga o le universite au Aukila. E to o lua tamaiti, a intasi le avanoa, e ono fie tuai, ile semester lona lua, po le tausanga lona lua. Ile maitawantu iai e lima tausanga e a o ngai le tomatiti. Ia ona whai ulola ai, whai ufulola ia, mai le universite, ia ma velo malo ia. Ma mawhailo nā lua sa ilisa na ngā ruenga. E ngā ruenga, e le nā ngā ruenga la whaalo ia. Ia e te le vaenga, o le tūla fon, e mawhaiona au tawina. Se tasine universite ma walunga i tono New Zealand. Ai whaila utala, o le mea fia whaiela utala. Na au wha longo ma le totoa i le fia na nafi. I wha matalanga e le nganta ia i lantou o le a avea ma whaia onga. Ai o le vaenga o le universite i le la lale i le o le Pasifika. Lantou te fe sosoani, matu watu le tau au, i alo matama whanau o le Pasifika. E au fia antoi mata tousa mo. Ina ia mawhai, o na pasi le semester mua. Whaape na foi o na pasi le semester po le tausanga lona lua. E le ngantailea, o lo o maua foi ma le fisosoani, anisi o asosi, o lo iei asosi, a tamiti o le Pasifika, iei le asosi, ia e mawhai o na fisosoani, I leo la manuia o whanau I whafo mai o le universite. E matatuala, se o mea angi, wala tele au tātou ala lai nei au kilani saute, ia po nai central, ia befo ilunga o I au kilani sifo. Ona mepi to silian ta we ni so time. E whaakaka la fonga fo ile ailanga o le me tauna o lai le mafofo le tomititi. O le me lo le me ai. E ka ke koko e le me lo le me ai. Ai a le lava le fa so al tomititi a onga. Mi se lava tono university. Ia. Wale le fo le mafofo la to. Ele ngantoila. O le pa se se al want to ilunga le pasi po le train. I le aso ma le aso. O le si vaenga ia o le penisin. Pe afa pe lea ona I se tavale o lo anga I to ila wano e a ta wina I tai o vaenga umaia mai le na o le pawile e maua I le so swani ia na le tasil mtanta le utfentu pe tasil mta na o le lo ia au te tolton e fa pe na umai si mta o lo anga I to ia lo mta mafana wa Samoa ma le Pacific I tai o le university au kilani ona ona fo le mo fa pensole ka fio lai o fa tu I le fa na fo ba I mea ia na o fa longo tu ia na ni o te ofo pe a fa ye se se tato e fa le ton le tama fa I vaenga umaia toi a o le sa o le fa ia onga fa I le pepa su enga po le pepa o ele ngata o fa ia onga o lectures ai fa pe fo I le support system o le menta o le wrap around system ia po I lanto ia e na te o poina tu tua mai o te tonu o le potua onga e toi fa ia isi le sona e fe so soani a tili I le savalinga fa na ile awi antu le university au kilani mai to I lo pulo I le fo university ona o le fa ata waina o tu manga a le Pasifika a malol foi o faiva fa malol sa ili malo ele ngantailea o faia onga olo ye tonu ile vaenga lava leo le loa ale Pasifika o la ye faia onga Pasifika e ye faia onga Tonga e ye faia onga Samoa e ye faia onga Maori manta utia o sola ia ngar pangwan me fa longi na palang nia si vai hantu ia tantu ai ngolo mo paulo foi I tanganta papala ai ale ni vaita si amu ia ni ia nga tu pulanga ele ngata ua mana ia o la tu wolanga a o oina ai ua mana ia tu manga ale tu lu pono la tu fa si do ma o le mela nga le vi fa ila kwala ngia o ke ofu
Pe whaawewhea la ona pa u se tamaitichi. Pe le pasi se su enga se tamaitichi. I le tele o nei mau awala. E fe soso ani ai. I le ola haoa oina o whanau. Pa mai i le tausanga ma le tausanga i le a o ngalawa leo le lo. E i ti lawa le whaino mera o ala mwhanau al Pasifika. Me maia, nanga visi umi. E le nganta i le umi, e 5 tausanga. Ai whaapea fo. Ona whainga ta. Tia le whamalukana ka. Si li se mea whainga tahi le li. E saule le iala name. A whaapea en tātou te tuantu o tātou maronga i le li. Ai whaia tātou le ngā luenga whalangolango le musumusunga lo nanga. E le se mea whainga tahi. Ia malesi vaenga muli e se lona tāua. E le nganta lai le ngā luenga whaia onga. Ia whaapea fo i la tau iai. E tutuantu i au tafa. E lango le tamu whainga alo ma tamu whanau. Ai e se le tāua. O le lango rong sua. A tātou mātua. Ai maise ia nei o tātou ainga. Ia e peo nau tāu. Lai wha mai e maua ia. A whai o lai noftu mau le whanau te o. O lai ia mo meo whangu susu. Kama whai ia mo me le countdown. Maua nei whalawa. Maua le a. Na pau ale me whai. O le whesiti. E waka ke whai ale me whai le wha me langau ke maa. Langau ke makamuti. Ni e wale whai ngā mea. Ia whai wha le lawa le pensingi o ka awa le piki mai le whanau. Whai i le whanau. Oi o e whai le awaenga le ana. Whai le tala le pōle. Be wha ambona mole. E le koe kongia. O le voucher mai e uko le pensingi o ka awa. E piki mai e le whanau pe a uma la tō mea onga i le pō. Ia pe uma fwoi ala tō wasenga. Ai le wha pe fwoi le ki nganga kumura o ka awa. A la fwoi ki arua koe au mingi si me koe wha kumua ka awa lana ko wainga poko poko. Ia wako ke wha pe. E lenga teile. A fwoi o le a nga i le whanau i teio. I lunga o trains popasi. E wha ngai le hopcard. Ia nga fwoi mōle soson. Ia una fwona mo mawawo. Sole. I le mako mea e kimi o mako wa o nga mako i e sola. Maua singa whaswhanawa fui lele lea o ngarkaya. Ia nga su ele o na kakama fui lele fio lolo ka mau ai ngol na ko ai. E sa ue whaakau mai singa whaspak. Ka maranga, nga pipi e au karima, vai marapaka. E oe. Ia nga kulo le kongo le whanau. Ai lo lomi le whanau. E laki pia ka mawar kampa e pa e vire le whanau. Ai a ka mawar kampa e nga huile. Wo. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia. Siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a. Unga luenga. Pa a tau pati. Oso pelue lue mai. Susopanga. Tinipe tama. Laga oe po ole toi ina. Uma ila. Ambi pila. Wali kama. Shawe lava. Famole mole. Yai fo iselo matua. Ufa asina. Famise misa. Wali tini. Shawe lava. Famole mole. Sivala ia ile musika. Amole po. E famanga ia ila weva. Aole fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Au manipo. Oi mafuko fo de au manipo. Oi a winga fo au manipo. Boom, chicka boom, papa oh. 656 0, low key no. Kayla record yo. Son of the SAMO. Way, night and day. For my people, the Maro people, the Aoauli, oh my fight, yeah yo my la, yeah, let's go. Sivala ia ile musika. E famanga ia ila weva. Aole fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Ia i fo i se fafa finge. Vai ma soa, fa sopo moa. Wali kama, shaua lava. Fa mole. Pe ia i fo i se fai lele. Fai sana sete, fa lai pankeke. Wali sunga, shaua lava. E fai lau kama. Sivala ia ile musika.
fianga o le rivanga o le Aoauli I vai aiga va before I whinga malolonga le au whinga luenga mai tutu ma whaiva lo filima o le tau si o le me fo le rivanga o le Aoauli fia nganga o le ua toi maua le si antan tau filo inga le vai aso mulwuli ne o le masida o February e ma le fionga le anoli le pune o le tautuma le udanga le jima le wholesale autos luas fulima tusanga talu ona ia tautuma o na fo I le pa ia malu Samoa tonu au kila neiva talawan tungal balmana malo le feiva e malo non sai o le aso tupu ya o te me talo le o se le o multino po le aso tupu o aso uma so mai tupu ai malo se po manvia malo fo ile folau malo le tu atunu ile talinga se man patalo patwele aba mal falo le ngatsai le a punta pois ta mo se watunu pele ma lo la wal soi fo manvia ma lo fo ile usu nga venga le nei tai au ele nei fo ya so le nga le le me so tonu la mo tan ile tau singo tato matua la mo ta fo ile ta po nga le le o mai au sino le tunu pa pe fo ya so se to bini lava a ona tofia le tu so fata fai taulanga ta lo fata lo lava ma lo fo le on sai ma lo nga lo to fata lo patu na ftainga te mat Tātou te tau whai wha mālo lava mālo le on sai mālo fo I le wha mālo losi. Ia wā ana e le whina ngalo I tino fo I lunga mai aluan tui te whai ngalo e ngamo tātou te ngalo roi. Ia se mea manu wha pene. Ia o le fo I ka kauko o koko I ka I le wha lere I se kupea ngan. Yo e wa ngal na le ai ia I la tau o lo wha pena ana. Wa mai se lava iau se tira tunu wa loa o maafu tautua mga lue. Ia laua auto le fale au lava ta pena le ainga ia mai se foi ia laua o taine se le foi ia amanianga male malo te masalo o ta e va beta auto ele o taime se le fa amanianga male malo au te masalo o ia I wana overver ai lo le fie tele ia ele yo le timi te tele tai kai me se niede el pensión a la coco con falo de pensión ia e fa penale de yolanga ia e la to ina wa ni taia ia o pensione o la na yama fa mai e puleanga ia ki miala o ke miala la ala kama ia pole a fururua ile o le karakas ia o le ka le lua ko fa ko si am ia fa mai langa wa kele lo ma lo si wanu ngi ko yo ai lo ko inga o sa wa po ko okay ma ja lo po le lo dia lo se le FEB e la ko inga fuor ko inga la ile aso male aso ya le metau e wa fula na tautua voi lele I mea nei o ngā wenga I tutono le nei tunu ia wanga le uska ia for kula fo ele ai ma se kupe maua ia mai le pensione le pe au no lima tau sanga le temini o yo e le tulanga na ye au te mata wa lava lo de fotata no ia sensiro la tunu oni tu tele lava to la to na mo ai tau no mai foi ia o lava le ile tule I ponso bima va pena ia ponso bima kwelin po nana fa na mo tau no mai ia ala mo to tele lava mo este mai na ai to la ai ti lava na ai nga la te loa o lo o ia lava ina talu mai na talu mai ni se le ia te man cha o le lava ia ma tu fo o le na ia le vainga fo le PC push out ia push clean up ia le na me I mai I la tu mai no show ia ona fa ati ala titi mai le o le manu le tu na sa wa ma wai dai ponso bi to titi ala to no nai Greenland o lo ia piani sole manu le tu auto tel o le wa me nei sa Voklen foilen ia ono le tulanga da o tangunta fale tangunta so I fonga taina ia lu foi la ke ka milo e kainga so ele ai wa se foi ya fo ringa la wi o tau le indi tanto tangata le Pasifika mi se tanto samo o le tulanga na ia ma tere pa lava na isi foi o la tau sa fa pena o mo vo silfia le lava langi o le tulanga la wo ia no fonga la o le matua tau ta lava ma lunga marketi vai va pena ia o te le lava no atu la tau lava I taimi ma ofa ni se le ni foi le ia ma me I mai ia lava to tele o tato tangata na ia sino la tunu na mo mai ia ai pe tola I te lo te loa lava I foi ai nga pen fata tava le mai nei o lo fa pena lava na o la to mo ta ma lawa I o le
malo atua I foi vai le fai ngo fie foi le tulanga de tau ma mai se foi tulanga o the council vai pa pena ile land rate water rates me umana va ta open I tulanga tangata ia area sa se man cha le lava ia u tau whara ngolongo tu foi rate o le nei vai tau ia ui lava o le wa u mia foi fale motu ia o le lava ka ki wha alongo ku fa mai se makua ka ngaka ki le foi ngei mea ia I ona o le fai o le plan foi le tongi tai masina I be tai lua vai aso malu pe mingi pea te masala la va o e pera o la sunga ma le to te po ia le tu ile tu ani pe ta wa na isi foi pe ma to wa le la fa so yo te masala do wa mo yo ko yo ngai ko ngi la pe ni pe ma ya ma to ne ye sa le ya o la vai la va le tai vai to lu ma sina la vai tai ma sina ya ma to ya to telefone na to lo fa mai na le vai ngai le ma na foi le to telefone yo au sino da tunu lo mai fa to mai va pena ya pela punta fa to ngan te tia wa pa mo tan pa mai le rate ya lo fa pena la va na ta u le 5% ya te salo na e le no va ile 5% ya o te lo ta to le na mau fa le ngai dunga le fix ya tu langa fa pena ya mai se la va tu le na na mai la va tu langa na ya also sa o la va fitu testimony but fa pa se na ye ta ma tsai ma pati el to tele le na vai ta wa fa tai le di wa sa le vai ta se man o le tulanga dai piu ni ye ma le tu fo le mo tua te le fa le tu no le tanto tama ai ngai ni New Zealand ma sa lo le wa ko ki ki antu pour la recession tanto ya lo knowing ya e o tu la va ya e se tama le nga tonu fo I pon le ma le ka ko fa ka li tala fa ta le tu per ma lo New Zealand ya po ha fa sa nga se le ni ye we ai po ha fe ia la ko fu ika ko le pisi ile vai temi ele I o mai le covid-19 fu mali covid-19 fu mali ai olo wa va ia lava le tulanga le le swing wa ia nei vai ta ia pe lava ta la matan so se me lava ia lunga e sa lava ilalo so se me foi lalo ia me fai da foi na toia nga ilunga pela vai le interest ia foi la finance le po va ia o faina ia it's for personal loans fine for pena la over le balu it's maliva pasene ia tulanga fa pena lo iai lo vai pe le aso ia altimsalo tato no futa lo ia wai o le va fonta to polonga ia talu mai le vai tau le pena e tau ko victim line fa pena lockdown ma po ia nei tele o nei vai nga pena ile la langi nei vai tau nga ma sa le la fa ia ai ole vainga pito siliana ta po ole ale fa le tonu le tama ai ya le ya la ka posi vo le ele ya se me la ka popole fu ya pe sa ngei ya fa le o ha un be fa ale le ya la ta fa so I sile ya le ya se me la popole vale ai fu ale le la va la fa mi se pe me ye ko ni smart ale la va fa mai va ku sul ka sia fio la bo ke sia pe se kongi ku ma singa le ya la me o ye ya tu la nga ba ya pioi ole si vai nga foi le se manu fa fa ye foi le fa pe se what we love to like nga va pe na ma ta so nga le radio Samoa vola la va fita ma fa nga ta so I fuanga lo ye maua lava le ata pe foto tele na ia sintina tunu olo pia lava fa longo me spoile so ya tia ola ia so I fuga tia ia ole ai a umantu na mata I tupe le si tu ia le fo mata I tupe le si tu o fa ia val me le lunch il swap for le radio Samoa ia ole o le po ni si le ngole merna ya pe tu la na pa tu ole va de fa fa la tunu ia fa tail tato radio Samoa po le ala tu langa fita ma fenta ole le aso ia aulo fa penana mo mai ia nai famtalanga ia nai talienga mai le tato au fasalau ia sintina la tunu ia fa pena fo to telo ila to lo pa pe fo na mo ni mai fa malo ma fa tai tu sai matato fasalanga ile aso pe tato feloi ia me se fo tai au le sunga ia tavai ia tato man la ti matani lava ia minoi lo vai le me troi pata ia Yesu ia na wa vea fo man manisi fo yo alongo fo ila na ni fo te wa la to pa nga ina fo le ala fa ia lo tai au le me troi pata ia Yesu
Se de matango ki o ta au nanga tato radio Samoa te man. Oi, ia o le tūlanga lava le na. Ia wai, e lea ngā le ku ia ono ka vai, fo i le po se teimi o le anguti. Ia ngā kuwha pe, le i o le mega le whaasingo mai, le loi le o pa ua kua i lanoi. Le lo, le whaisau lo tua, le i whaisau whaamtai. Ia ngā lawa wakoroko, inga le whaamanga. Ioi, lisui meva pe, le dia pala mga le ka usa au mai po tina vai dua le whaioka ka. Te ka mai po le rasta le whaioka ka langi le uli. O ka ua wela o ka manga sio wano ia vailu. Ia pa wale mea wea tuana, fia wale ka ngoso o i wala awangat. Wale mea ngai ku wai e ngai hala i lungo lea uli. Al me sa o la vala to e te vabe ala o ta failo e ala mai lo mota. Ali ia pe malulu ina fu se mea na ta moe. Ale ala se mai e vabe ina e umana etu i fala au e vabe ka po e patalo patoi leu to ya vai lua to ina po lo musika we nei vai tavia malo e fo tau tuo ala le musika ele ngata elea se foi matango pio le foi profuanga o ta pena ina le ato a uso a música ia pe foi na le stalinga ia valua ia vale tato a vai mal malu ila to mo foi ia le ngate le o le foi manisi o ila to o lo pa pena na ia la to a pale potese ia me foi ila to au ta faili ia mal au ma sunga foi la au pese pe na ele da fala tuma yo leo o ta pena ina le tau bana se na fa tino ina ile vai tau la somaliua sema sa le lava yo ya o le so for really aso ni le fa mu tina le stala pe ona sa no ina le fionga ya tonight mati and junior vai lua ya antono la on tu ya wa tele mano no tolu sulu of pe lo le stala le temine masalo on tu les really ya wa tu la tantu lava limas fulu mon tupu pea ya ona mawai leo le fa iunga ia pe to fi sa o foi numero leo le anto vanga pese ia la santa la to mo fu la no tim fa pe nei ia male sunga ya tunai ia pe fa pe nai mo la to fa oi pe va ve ala tai au ole tu langa la wi lunga fa numero la wa to lu tai mi nei o oi ma u lai fa a ko ai ko lu Era de se pule mas kao e pe ka vanga la wali nga wa de pule buda ka ka pe seus o le ke kur fai ko foi le au mo mua le u fa ia a makala oi e u malonga lo fo lo ko la ia le fa u marka ko ka wa e que lo que fa longo lo val au mai tau la ko lo kuli ma ka lo mai mo na lo la i fa ma la ku ia ole afa ila ina le tele o tale ia lo no fo male tanto to e mi se la vai ya te mama tira ma tu ia le fo la mo ia le mai tawina lima fai longa fiu e la vana mau fai longa awa fo ile fa nga ino le tale ia lo fa mru ia mai le ia tanto ia mi se la va tanto ia le mo la no e pu e ano ia ni tanto fa tunga e mi se la ia ka ko fo me ka ka kirisian o ila ilo ai pe mongi la pe se kirisian ia po fe fo me ngala alo e power mai ila pe ole me lista sine ta ua lava estel matango pie fo le ava no po le pana no a wa ya sin sino le tunu ele o mo se me e ta fa ai ma ia o ta si le va ai ngai ma na ia mo ta tua ma tua ave fa mata pe fa fonga foi ile tau vanga pesi ia pe po na ptalai nga tasi lea vanoa mo i tātou lea fatua a mata lawa leva na leile pesi tonu o e kalesia ma vai mai te lava fo e kalesia ia tele la to fa ili mai fa pena to tele la to le leia ia si fonga va ia tasi leva nga la mo vai la mata ina ole papo poino ole talino musika sema sa le leila va ia la to mo lo na fa la telenga ile a uli antao ile fantasi mai le fionga ia tunai ia dilo o dai tele mano no ia me alofa le foi la to fa un popo ia wala wutu la mai foi ia le vai tau o le tau malulu ia mi seile fo ia to fa na ele ngata ia o ngatu langa mo tu langa lu ia ma to yo to fo ile universite fa mo
Uptime, o e whamalurua tu lava ua lei to yes tātou mea alufa o leo ave matu pe pai the sponsor lai ua lei pai yes kako mea alufa leo ave pai the sponsor lai rua a le ai o lo tu mau pele anga leo tātou nanga vainga whapena pe o nei ai le ia tātou whainga mea alufa o le tele o le tūlanga le ie le pisi o le tātou nanga o tō tele la tau leo la tau pa o ngā ina peila tātou piki apu e whaatauina nei, tātou ainga le saini fo nei, tātou po paanga le tātou aunanga lo whaatau tāwale tui nei. Tusa leo lato tāwale lo trade mai, tusa masulu hafe o urunga le tāwale, tāwale o o whapenan o whaina fitu hafe, ma le li maafe o le tātou mea alofa o le tātou piki apu le ato al sulu hafe e ka vai le lato urono le tāwale tuai le a mai tonu. Ai ave le lato piki apu. Le tele na vaenga pe na whaponga, tusa pele umana tongi lau tāwale i ai lava au wale whaina o so son iai. Pe fo nei tātou tolu afe lo tu mau pe a tātou tāwale used cars, tāwale mai apani o tātou piki apu o mahinta di mafio o whaina. Ai mai se poi la trade-in o le tāwale tuai lea pe ola, ia pe uma foi pepa e mawhai lava o whaina polar se leni e tuatu ia te oi. Ia ai mana tua foi o le i whaafsili pe whaapea a whai ni whaatawina tāwale te au te le taliaina le ai. O whena whaatau wai lau tāwale whai lava no so soni ia te oi pau le iaina e te tau na talia le tātou tau sanga ai mai se e whaatau lau tāwale mai a te au. E ona o whaaturo se leni o lau trade-in e whaina ave cash lau tāwale tupen na pe lima se lau pe tolu suluafe o te o whaina atu whai lava na tuatu lo au pe asainia le tātou whiangainga i le tāwale fau. Tele ni whamonianga, ia mai se lava fo ia ti vaenga lea o peo na iet talenga se man lea e o tu o ile a foi le tato universite e piki mai alam whanau ia wairi ia onga ia elo ia foi tāwale au ngā mo tato ainga tō tele a se man ia e whaftai tele mo lea panoa le nei tūra le aso Wellington tato sign up for tato Hilux le ia alas faraile ia e whapea foi le ia tato o peo de o tō tele mai lava tato mai Wellington e peo o Hastings le tato tele ai ao tō tele lewa ngai mai o Wellington i le nei mai tau e mbole tuet whamalo man whaptai. Na mola tunu pele le ngata lava i le umalava le angang whaptai i le tit whaitama le whaungaina po le aunanga a lau tama whanau. Ki mana o loa mwhale le vaina o tautua mo oe. Ai ofo ia tātou whatatanoanga ma tātou whatatalienga. Ia whaifo ua pā o papa pele tau tamari po lau whaponganga. Ia mātou te matua tuina. Rongo mai se a leo po se seo le tātou aunanga. Ia wa fo le whalenga o tātou tautua ma le anga i luma mo a tae au. Ai mo le taimnei. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu o Valselau ki mana ni meratasi o Valselau whao no lua ono lua tasi o Valselau whao no lua ono lua tasi tuatusi lua valu Atkinson Avenue lusul valu Atkinson Avenue neo tau tulmantonu lava Peter Street ma Atkinson Avenue neo tau lo ispa Pincini Port Burger King ilesi tua wala ia lesi tua wala o lo ilau tau tua whatau pa alichi mana o loa ma tau tua moe ai mo taminei Whaptai tele lava la wharenga se umanu mo leva no nei aso sa mo tulu pele anga le leile tu e fofuanga mo tiute ro whenga iai ai wha soi fuia. Soi fu mai mrewia lo shonga la loli ileli pula le tau tomala unanga le jimara huso oros pe ore whafunga tui se ili eso sa le dei Aoauli male nei fo i viaso. Fitu minu talo ton tala oli tulahan tasi tala i vai whanua ma tala i talonga la ngana sa mo mai ase yuli mo lau leifi. Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga tautua ma o resta leina fo'i mo le waina o lo mota, falsa mfatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Jalo fana va roa wa tataina nei le wa nanga e veni mo fa tangwa i au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa mole masino February mamati e los full pasene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foi le faongaina e te faongaina i so se tavale ma wailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga o le basina e ma fai ora pikila ta vale mai le maleva lele faleolo polo tanto ofisa au tu ia la fua pe mamuli atu foi le faletali malo o lo e fa mautu ai ai nga fa abitoa o lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se fa lave ai o lo o ia le fa mama avenga ma tu o lo ia le tanto account in New Zealand pe la fosa foi le moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga foi le credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono PSS ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. Radio Samoa. Malor ngā lue le foi vai ngolaso ila o ranga malau tua po fe lava manga vai o e tofu ai mo le tautu ina le atunu po le kalesia mo le tausingo ainga ia e o folo fo te fatalo fatu tato por kala me o le luitau mo oe e via vai tau ina ila le tu se perfetto isaia ona mta o pe ono sful mo le lima a foi o pe lua sful mo le lua fe mai lon foi tau ina la tau tele fai fale ina ia maua inisi la tau tele toto ina ia ai nisi awa e pe o aso le la awa solo unu e umalava ye o filfilia e au o mea na faia e o la tau lima. My chosen ones will long enjoy the work of their hands. La utua le luitau mo tātou. Awa te fefe ina ua veo e matangata matua. Ioe. Awa te fefe ina ua veo e matangata matua. O le maua al perfecto Isaia. Na whamana tua ile nu. Usa pe ko ke makukua. E ko ke sele alava mea ngau ko ki ngai. A fuafo ile tala al faisalamu. Pe on fa melisa faisalamu. E ui ia nga urusinga. A fua tele mai lava. E pe fo ole mau al fata oto. Mta upe tolu fa mo le rua mai watali ie. A wane ngalo ia te oela tu la fono. Ia tau sia upolo a inga iloloto. A wae wha popo ina ia te oe o aso e tele, ma tau sanga e te olai, a toa male manuia, ue vai. O loko au sia kula fongo polo a inga lea tu, e wha popo inga ia so lo wola. E kusala po le ali matua wo ilo so i foi tau sanga, e wha manuia mai lava lea tua ia te oe. A wala e ke ika ingo e vai aku, o singalo, e po fa so ni ngarengi lau, po kere ngese lau savali, le ai o fa manianga. Fa manianga le urusina, o fa manianga la vea matangata matua. Me lea, ia e manatua, ia e manuia lo tangata, ma e fa manuia ina lo tangata, ma e a kiri manuia, pea vea oe matangata matua. Ia fa manuia mai le tua, i lo finangalo, ni aso e mai se ola o nanga. Oh
e whaatalo whaatfo i le tino mo tapo inga le nei tūlao le Aouli. Tala mo lau no tapo e mai mo tala tomua. O te talo mori le tūlangi o le Pasifika mo pope Francis au tau fia tinga ina pere for the mais tūlanga whelolo. Fola le minsta le powerful mo tangata lau tele la tu te sai e tangata so tula fono. Talonga tu e te liu maa nonu le lakapiri fasa manulo tau sanga o le matua. A whangabaya, e whalau te reino nei tala. O le te iulo le kale se ka korikolo i e pestu nanga tinga ina o no a fianga le pneumonia, o whailo a fianga o na whatungao. O Pope Francis e valsu vau tau sanga o le soi fua usilia nei marvaiaso, talon tau fia le whalmai a le Gemelli Hospital i Roma, mai le asu whao Februari o no a fianga i lona mamā. Ta ave matai tai o le kare sia ka koriko te lumai le luafe su tolu, ma tilo iau se pope pido silia tu le ona solonga le leia na whatinonga. Na ilo isi o tai o le kare sia mumu atu. I le tala noa le imata upu tau i swing o le tau, ma vaenga o whemalanga ingan. Paalia le vaenga o tala le Vatican News, o le soi fua o le popelo i lava stulanga tingaina, ai o lo whiololo. E rusai mas whamtalanga le official whamtalanga ale the Holy See Press Office. O le rifa pito i tapo inga marifaya o senior Dr. Nick Thompson. Ta ia longo il proclame le tōa ni Sila Pacifica Waves. O Pope Francis lo loto telero na popole winga i le stao o le Kalesia i le Pasifika. O le tapo inga whaare ka koriko i le avea lava ma tapo inga mapuri e tanga tapoa i le Pasifika Sauke. I le tūlanga e peona iai i a Latina America, ia e po o vaenga o Afrika. E peona avea i ma se tapo inga e malosi te reai. Paria Thompson, e pau mo te le Pasifika e toa tele i aitinga te lotu ka koriko le Kiribati, mani o Caledonia. E Samoa pe te samale 2% o le whaitoa whai o le tulu e tāpua i ka koriko, a i ato Aotearoa nei, e whoringo mai e iwa pasene, ma ua mori karostanga o mai, mo le ngase o te tai o le ka koriko. O te ngata whaingarunga i whano o loa masui o tangata lau tele New Zealand, e reo toi mamao. Ai o lātou maua le tele atu o le pao ai lātou te tāo fia masai stei e tangata lima tanga vale e whano loa, ma le au ngā oi. I lalo ai inga o le malo si atu o le pao e tuina tangata lau tele po si teni, e peona iai le malo anga o le Herald. O le aso, o iai le wha moe whorofora i le malo, ini vai ngō fuakuanga. E taula i ai le mi milo ese o le si iti o le ngoi i o loa o whale o loa. E peona tāro sanga ina e lana kulupu wha minister, Fau tua sa fa vaina ia ulai e tau fo ia sori ngā tula fono o le ngau i whalo loa. E ia le marama anga o le minister fa masnonga Paul Goldsmith, o le tamatai minister lango Nicole Maki, o le ala ba ilina lo la whanau nonga e tue teu le tula fono sori ngā tula fono o le FEB talau o tutasi. Ina ia whai ngofia ai au whai ngā luenga o whalo loa, ma tangata lau tele o na whātino ia sa ista ingo tangata stikchening ia pole citizens arrest. O le ama whaiona lātou tā fias tangata whasol tūlā whono ste e taunu atu i leo. I lalo le tūlā whono o iei nei, o le whaia o ste aitu aingo sa steingo si teni, a e po o le tā fios tangata whasol tūlā whono. E pa o le teimi me whaiona whaia o le pao le iwa i le pō ma le hono i le tai au. E iei le marama anga o le tau o se oloa ngau ia e ma whaia o na whaia ste sa steinga mo si teni, e leila roifo ma le afe, tā lā. Wa whaalia vasa fia Collins, le whare tua o le sui o le pātia le Greens ua maliu whanana e peso Collins. O le ata tusi fau o lo nā li e wha amanatua i oia, ua ave nei ma fau, ma le fia fianga mo ia, ma le la whanau. O le ata tusi tā wha ala urua le sopua, e peo na tusia le pāpui pui tele po le wall o le nofuanga tele mo tūlanga o taavale ina mga alo Ronwood Avenue, i le taulanga o Manukau. O le ata tusi o whanana sa taula mua i le whalabu tonga o atinae, ale eke panuka development au kilani lea, ta tau awat ia i le whono whaatonu o le loto i whale ale o Tara Local Board, le masin taluai. O whanana sa palasi mamaliwa ia Februari tu sanga mawai, au awa iatus tau tulinga sua tupe mo whalabu tonga vsosani, mo le mawai suava i mama mo tama i ti Pasifika. Ilan wham talanga, sa awinatu le jori sila Pasifika, sa whailoa e vasalo na nganga whaatai mo le ata i whalia, wala ngona lo lātou nganga whaanga i tia ma o le ate tusi o se whaamanuianga mono na inga. Ta ia avelan whaatai a Charles ma Janine Williams tusiata ta lāfua fua ma tusi eina. O whaamaonia pui nga whaafitani sila o vātau e tolu o saine o ngā sami ngā te whare Australia
Wa ngai atu nei te tonu o ngā sami o te mau ainga e pule au Australia ili tai o nei. O nei waa sa ia ngā te whare Australia telu mai le vai asu te wai. Pālia re fita fita. Tā lato tilo iai, mai waa tau a le HMCRS, le te kaha a New Zealand ia ma le waa le helikopa. O lo ngā lulue, ia le fita fita a New Zealand ma Australia, mo le mata i tuino nei waa tau. O le vai asu tolu wai sa lipo ti ai le whaio whate te ingo por whana morning, a nei waa tau sa mawhoi na tue suia, ia la waa o whai ngā malanga walele. O lea ngā ioi ngā whaina, i le nei tūla rangi, o whaari ai e la tue whapitoi whainga whaporikiki whawamalo, o le fia whai loa le e saino lona power, ma le manao e iainia na fita i le Pasifika. Whamaro rua. I le mai ai o mai aso le tuai, ma le tāra whea ngai, ia e po le fo le tofo me ai mo tomi tia onga. E lua ia onga i au kilani sifo. Sa maua se la tō lua ia wano e tala no ai, i le tangata tonu marikulupu, o lo ngafa, ma le porkalamo me ai moa onga. O le onga le Mesty Primary School, sa la tu maua ia me ai o le Peter Pit Rat, ai po sa ngisi, mo le iwa so mawai. Ma le onga le Lincoln Heights, sa sa palai me ai o le Butter Chicken, o su te siaso. O nisi ne yo a onga wafia ia onga, i te tono le tunu. O lofta ia im whawhitau o le porkalame. O fola sia le whainga malo so fatasi, mo le whaasaoina leo se lau 2 miliona tālai tu sanga. A o tū maulawa i tūlanga o Nitureni, o mea ai mo le ola malo oina. A o le aso naiva o mea ai o le Peter Pet, sa astu palai, mo le a onga le Messi Primary School, tasi le tūla sa tuai le tilivai, ma le mea ai o le aso, o ese mai ai o le chicken teriyaki, ma le reista. Ai petai, e na o le tasi le mea ai sa whamauni o le halala meal, le mea ai lalo te tununga musalemi. E ula vai 5 futa mai tia onga e pau i o mea ai whatanga ona aiai. Whaalia Bruce Barnes, e pau le alo whangata aiai, o sawi misi ham. Sa toe apa i ena onga e sawia, mo ia te mai te 5 fulu. Tusa le marifita lau walsu tala le onga sa whawai. E ula va o mea ai o le solua, o le moa sa whailo ai o le halal friendly. Ai e reo whamaunia, o mea ai patino i mo tamaiti musalemi, o rana winga, e le mawhaina lato aiai. O nisi o tamaiti sa lato whailo le leito New Zealand. O se mea mana ia, sina swinga sa aiai, mai mea ai o le Peter Pet, o sa ngisi. Tā longa o le tamalongolongo au le All Blacks, ma nonu a awa ia tunei le kalapura ka pia le RC Toulon e wharani. I se whaate inga le tue te liu le tā longa. E le whaari ai le kalapu, o le tau watu o le tau le leo whasulua tau sanga o se tamakava. Tā whaelo ai le upenga fitu se inga le exa le kalapu, o wha o ngā le kalapu ia tūla fono, o le tapa ina leo se tama mo se pupu, e kava mo se isu o le mpana avanoa, i le rifo le male tōna masina. O nono, se lau mal tu ta'alonga sa ta'aloai mo le All Black, whaalua na manu malo le ipo le rorangi, luafe su tasi ma le luafe ma le su lima, ta ta'alo mo le kalapo le Toulon, ma le luafe su lima e o le luafe ma le palu, ma le teusanga luafe le lus fulu, i le luafe ma le lufu tasi. O le kalapo sa ta'aloai nei, ta'alo lata mai nei o le awa le San Diego Legion, i le ta'amorosanga le Major League Rugby a Amerika. O toi tau nu mai nei whanua ia la lupe sori ai la o li Joseph Parker ilo na ainga o kirere nei. I le mai ai alo na manamalo ia Martin Fakole i le tuioti Saudi Arabia whae ngona vasto. Mai a whaali ai i le televisa New Zealand. Uona au toi te liu le maia i se pavem whai ai. Ta whaali ai Parker i le televisa tasi. E le imasona i lopo oili isi ana panga o le ala fusu. Ai uamarao e wha wau ona tuleni. Ino o toi wha fose ona toi wha ui tua e Daniel Tupua. Sa tu ela te fusul champine lo rangi pa mafal IPF lo ia umia sa na nati ai lo na awinani ia pakole ai sa na o tasili ta mo sanga mana se kono ta mo sanga lua ai umar fus ang o le pulo paka New Zealand David Hagen ta ia fa tas ma paka fainga malanga ta ia fisiri ngai se sa o le mai o te poa ma paka no fisiri ngia no na ngona ile mai pa po se te poa ai sa ia tali ele se na te loa a tonu moni a tonu fo ele moni tonu ia fali ali servise ina usiringia po se mana o to fusia asa tali e fu le meu mana na o tangata
e fuafua ia i latu e whaalau te rina whae pelenga. Ma le pule o fusuanga i Saudi Arabia, Turkey al-Sheikh. Ina mai ai o lea manu malo, ta vavana whaata oto i le lu i a paka, ma ia awina toisana a vea i mor sampina rolangi le panga mafa o Alexander Usyk. Ta ia vala a waipo wai se isi ona panga. Ma a whailai manao ia Usyk i sana panga i lati siva, wa manao i fusu i a te i sampina rolangi. Ai wa te ena e le tama Ukraine leo tu vala awa paka, i rona whaalias whaata tanonga ma le boxing king, e manao ia Daniel Dupois, e a vea Malaysia na fusuanga mor sampina. Iai. Ua piki nei le au le kalapuliki o le Warriors in New Zealand mo lana talonga mo mua le tamarasanga le NRL is Las Vegas, ma le Canberra Raiders is whai ungo le vasa nei o Chance Nicol Klokstad o tu maupea le opu numero tasi o lano winga o rauta tu i vasa sek o whaase ese ma le o ngāre tonu ili tūlanga wingi o Chanel Harris Tavita ma Luka Metcalf o le ata alo so i le afa ma le first five o le au le Warriors of Iflia Chance Nicol Klokstad, Taine Tuaupiki, Ali Lea Taua, Adam Pompey, Rota Tuivasa Shek, Chanel Harris Davita, Luka Metcalf, James Fisher Harris, Wade Egan, Mitchell Barnett, Kurt Cabewell, Marata Nukore, Aaron Clark, Tamai Fayeksu Inga, Dylan Walker, Chatten Ford, Dimitri Vaimonga, Likahala Sima, Ofaleo Leola, Sam Healy, Demare Martin, Eddie here Mia Panti a 4, ma it would kus tala na le yas ia peleanga le leo le Slacy so is boia moleso Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa iwa, ono. Fatalo fatu lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e le leu wingo le tau e angi maadi e mai sa vini, whaalongo ina fo i le angi mai o matangi mai saute sifo i le Aoauli, whaasolo atu le afiafi. Wewela whamawina e luas fulima tikeri, ma le malu luas e fulfitu tikeri. O le angoto le lai le afiafi anane i le 5 minute te ai le tu lai walu. Mo le aso atai ao le amatele na le leu wingo le tau, se i baangana aina i timoto ulu i le Aoauli, e angi malo si mai sa vini ma matangi mai saute ma o le awhapinao na mama mai a solo atu i le Aoauli ma le afiafi. Wewela whamawina mo le aso atai ao e luas fulima tikeri ma le malo lua se fulfitu tikeri. E o soa e le lai le tai ao atai ao i le 3 minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto i fo i le afiafi i le 5 minute te ai le tu lai walu. O lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai ao. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima i Vakolu Amo.
Tien tu le sunga ya se lu malau le fi mo tanto talai pe le fa fonga ti le dia Aoauli banta ko fio la sululu ya la sulu sulu no de la basino February lua fe lu lima to lua on aso timeless free ya goodbye my feeling ni lo mo le basina o February fa tasi mai le tu ya Dorothy le tu tu mo na ngale ala ka for you ma de wa talo for Dorothy o mai le dai tu vai ma lo sei fuera va o fio se yuli ya fatalo fatu fo ile fafunga anga se tatu tunu olo o ala lampapa au nei I okilani ni usila ele na sai mea o ni usila atua ia famalo fatalo fatu na te o to le to fafunga anga Samoa malo lava soifua malo soifua la fiona se yuli malo le langi ma e ar kai mi se yuli e fo te mi se manwa ia ele avaina le mana ia yo le la ya man toli Darfi o mai le to I tu vai o pisi le tanto fal davar ia faftala mo fafsili se yuli ia o le afo ia o le mana ia lava matango fio le lai nei ele ai se timu mana ia le to ale ia mana ia le aso le mana ia le aso ia wa fo ia se amanga luenga o fianga ia se tatu tunu ia le ri o ani vai nga tawona fa mana tu pe le fa funga nga Samoa ya ma tango tanto ta valena we le dei vai tango po nai pa u ye po ka walu le kiki lunga voile ya faftala mo fafsili la fionga ya ole taimine ya wotele lava tatu ta avale lo ya le mato falta avale ya wo ya SUV o youth male tele no ayo ta avale lo e fapena ona fai fifilinga se tatu watunu ya ele ngatele ya wa telefo ya na pa uma walalo ya a fai o lo vota wasa ile so ta vale le nei taimi ia so mai o teno fo ai fisili mol mato vaenga ia pe e telefoni mai fo ile mato numero ia mai pe so mai fo ile mato address o lo tele mana no ai mato ta vale e tatau ia mai e fetau ile mo ainga ia ai mai se fo I unga ali o lo fa pena sa ile sa vale nei taimi le ngato fa na ia onga ia ai mai se fo inga luenga ia so mai ia elenga tsailea ia e fai mato cashback mal mato referral pe afa pe te so mai facility ia mal mato onanga lenga tsailea ia e ma fai ona mato kiliva fuaina tulo sa pe afa pe olo e no fuma mai maukilani ia mato onana au ngana fa pito mo to pe afa pe to sa I o firma o mesa ta vale ai fa fainga tsa ono o le mama o le meolo ia lala ia mato te kiliva fuaina ia ele le lava lo fa so tai mal mato ofisa por mato vaenga foi nei le ka for you ia pete vala au mai foi le mato numero o valu se laulo lo fitu fai va no valu ia pete so mai foi mato address pa e fa pe o ele o e no flasata mai ia ele tol se lau great self road Manuela ia pete se foi lungo mato penga tafa ilangi ia po pete asese foi mato pecho le ka for you ile ya ma e susi mai pe fa pe se firma na o mia lava se soani mo ele nei taimi Well, ja Darfi maar weer chilling aan we gaan toilet ja Aoauli ja fa tai foi mo lo tango fo le we fa pa ia ina le ja solo ja so I foi alle totomlo dangana le ka for you over se lo fitu 5 on valu over se Lua fitu 5 on valu lua I valu Great South Road 9 marudewa e te mau ye le la tu ai mala o dang foi wala sa linga le so ta le mi se leva danto piki apu yo o le ding foi veng tau mala danto sang mo tuna ya ya wonta va ia tu fo ya wo sang a marka vanga ven ya le vo fer ka ko vanga piki apu ya le sei va ia ku se ka mala ding ka usang o le afa ye fu ska ko va na ba wala vea ia ma fai ona e pe ai runga le mau lunga o lo sa ia o le ma fai funga e pe ai runga ia fai sau fa skip e fai sau a pe fai e ke pe amari e lunga o le ma fai la bona e pe ai runga bili mai au tela tu si o I lunga la ta va ma lo anti dai sini Mariela sini ta va me hinga fitu so yalo Tina ya melia fa mona le mau to minai pori rua fa ya mosa mala inga I fia e me le pone ya ma show tama fo ya se narale absa e wa fi wa show so nga po ka fa la kiki ya longa soifua ya e pangale pa el va inga le ai o ila lo konga pa makwa ko inga show so uso ko inga ku ya se na ya sport DJ
o se upuia i isi kulang. Ia ka kere i loa ka ika se mea. E whaingata o nei a whaatuwha E lei malingi foi o na lui mata pe aisea Masalo ai o na ole o ona Matui tui o na tina Ua mafuai na le mawasana tala O vai tele na ia uia O samilo loto Isa ilinga o se vai fofo Ilona loto Lesa pele na lata mai A ua mo ila uva ai A ua na nafi O le toe mawa mai Na tele iloaina O ole a e ale winga A ona tinga ile ona sai Malona fiu e tatali Na tele I mautinoa Beso fo I mai pele ai Auto tonu alona fatu Se avano beno fo ai Ua ua o le langi a toa fo I maleva ai Tala loa I manatu Mama fau fanga walo lofi mai E miti po umalava Ma faatali I se tala A ua na nafi O le toi mawalava E na tele iloaina O ole a e ale winga A ona singa I le ona sai Malona fiu e tatali Na tele I mautinoa Beso fo I mai pele ai Auto tonu alona fatu Se avano beno fo ai A na nafi O le toi mawa mai A na nafi O le toi mawa mai A na nafi O le toi mawa lava Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau,
free e iaiaiaiga faapitoa mo nisi faamatalanga faafesootaʻi le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iva fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is furiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le neia wanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovaru selau ono lua lua balu fitu tasi. Ovaru selau ono lua lua balu fitu tasi. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātua tunuu, mai tātua podkalame o le areto leola ia i le amatanga o le nefo yaso. O le tusi e mai tusi la e peru mo mua whai upu e sfulwha e whapea. E leo nganga e au auna ea i lātou uma, ua awina e au auna ona o i lātou o e a maua leola. O le mau whatau le au aunanga fo ia a ngelu. Au nei tangata ia ua lātou talia le li whaola o Yesu i o lātou golanga. O le upula mo o le aso le nei whapea o le whesoasoani o lo o avanoa mo oe. E tene na ngalo ia te tātou o lo iai leisi agent po leisi la lea o le whesoasoani a le atua i ona tangata. Tangata ua lātou maua le whaolatanga. O le whesoasoani le a le atua e ala i le ngaluenga a le au angelu. Wai mana tua e tele a ngelu le lei. O ngisi kai pika ko ki fefefe a ngelu le poliuri. A ia e mana tua. E sili atu na to tele a ngelu le lei o le langi. A ngelu ia le atua. Ngai lo a ngelu o le poliuri le au masatan. O le whemaile kala le tuspa ia o le tasi o vai tolu a ngelu. Nga o singa vaenga o a ngelu. O le au masakang. A o le tele mamano a ngelu malolosi a le tua. Le au ma le tua. Ma fesoasoani ia te tātou. So, o le kuspa ia la e te vai. Tele tangata na fesoasoani ia i a ngelu. I le whenga inga tuai ke vai inga fesoasoani a ngelu ia finge fo ileo akara. Sola akara ina ua angaleanga ina e le tōrua fo ileo aperamo. Sola leo akara malantama. Ai alu le angelu whaafitau i a kara whai koe foi. Foi whako ese. A wanga i loa le angelu. A whako ese a kara. I lona matai. O nga whaamanguia mai leo. Le anga whaamanguia i le tua ia a kara. Ina ua toi foi whaamanguia i lana tama o Isamaeli. E foi le stangata. O tama foi leo tanielu. Whai maikangi elu. Sa lafo i le lua o leona. Ai laku le tupultai au. Whapele kupua ai e leona tanielu. Whai maikangi elu, lau a fio ngai le tupu. Ia, ngā awina mai e le atua, lana angelu, e le lua pe kolu i angelu ngau mai, na o le tasi le angelu, ngā awinga mai e le atua, whai mai, kapungi nguku, ai fia, ke le leo ngai, kasi a leo ngai sau, kapungi uma nguku o leo, au i angelu na sau, kapungi uma ngutu o leona. Ia, e fui ma le sitangata o Elisaia makiasi,
lana au na fefefe na fefe kiasi inga ua hala ele tai au vai aku tumu mai au tau suria mala ko peru o mai pingi le au ngale tua ele saia ma kiasi fa mai onga ele o kiasi mai au oi le li le meo le afai ai le ola se au kau fa mai ona tatalo le ele saia fa mai le tua se e fa pula matal nei tama ia kikiro kiasi ku voi e ai a ngelu le tua mano mano o lo li o mai tu ako au kau suria le ngala ko fa tau soina fita suria ia le fenga fofoila ia na feso soani foi angelu ya Yesu me mai na au na ila to ya Yesu ina ua manu malo Yesu le fa so songa foi le satani le vao waru ese satani a fe mai au mai ya angelu le tua ua au na ya Yesu wa ya le sitangata Peter sa fale pui Peter le po manatu herota o lo ileao sau rompe keru kakala fasioki a fe mai wa sau foi le angelu le tasi le angelu ua fa sa loto Peteru mai le fale pui so le upula mo oe le asole nei o lo o iai pea le feso soani a angelu mo le fa nau ale tua nge ye se kai me feso soani tu le tua ye te oe ala se angelu ai ke le o mal malama awa o isi tai mire feso soani a angelu e ui mai tangata kangaka fo ye ke le loa ai umai fonga e bafofo ui pea se angelu le melenga e ye tala ile tamalo tala wa lava yaswa ya ile ai le vai taimi o le winter ile malulu e ele fo mai longa lava le ai le o fo mai lava mai le po malulu sa moel fo mai lona fale ai ke ila vele tu i mal to le malulu le po ai latu o ka mai kenki kila titia la kuloka kala fa to fa pepola fa matindi fa mole mo miel tinala so swan mai tingaina ya fa singo mai lo kiki mal fale me mal fale fale le ola mai ele moli matangi fo ya lu lo fo ma ai la ku fo ma ola ma kala fale e va is kiki ai la tutto mal fale o lo ta otto ele fa fine le moenga o mai tingaina ia la ku lo fo mai manga medicine vai la au fala au fai tonga fitinga ia mo ko ya lu lo fale ko le siaso la ko malo silva pin ya sia le fo ma ilesias ai la tu le si po tolu aso a fesiri mai lo fa fine o ainga e lo ai o lo ke ba a fe mai fo ma ai anga la kula tamatine fe sia tamatine le ngala ai kangi fin mai o tangi fine fe mai o le vonga o kisi o ka bakingi ia ko ai lo fo ma no winga o le angelu le mele ngal waku so se fa ta inga foi la te le foi me o lo tupu nge yaso tangata avatu le tu ai ke le lo o angelu nga wa awina le tu e se so ani ia te oe ne tua ma tu fa fitai le ministry angelu lo fe so ani mo ma tu pui ia te ma tu ia vi ia o Yesu amen.
Sufamalina o le au fipese a leone mai America Samoa e malevi ingana o le tua e taulunga to ile polkalame o le areto leola o le afu o le ngō le pese ya o le e tola wapi le au a ngilma leone Holy Cross Choir e taulunga to ile tātou polkalame na le areto leola mo oima umai tātou uma le ringa woli mātango fiola sululu Tanya tu ele sunga le fifi au pasta la fa ele kopa ya wa le fol mo i tanto ya e pui e tanto le aso le taimi e o tanto a ngelu tus e musu ya tanto e pula me kon fa kurunga ke moe ya pe makamaka la TV pe ke faia kala o pai ya pe ke lo konvale ya la fai ya e musu ina tanto inisi taimi ai ku no la le vango ia i lisi ku ia longo wi ia nga le pangwa nga me mo e su e me ia o e kala o ima o la ia e me ma we panga mo se ka ko me aunga A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le White House ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalawa Samoa o whaine o eni ma le tato whale tā wale lau i loa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalawa Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisel Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whaifo i iso whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaongaire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame, o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu i whale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima iwatomu. Amo. O le ua se mali an tula fa le wati. Alo tu fulu lima miru tun tala le Julai lua ya ta fu le lua tu e audantu. Tala i vai fulu mai ya se uli ma tala ngala ngana Samoa. O le na e fa funga ye le Julai. Tasi. Tala van tu show so ya Bernie. Alo Bernie la galu ma lo fu le fa yo le fa. O le ma fu tu mai dai e maungau anapati. Ya mai ma we panga I se pese fa tolu to maunga. Na pa wale maunga le na ufa longa le pese le maunga o ki le poa. O le maunga o vaia. O le maunga o fao. Maunga o sili. Ya ma le maunga o mangi le nga mu. Yo. Fale pulenga le unua I va talvantu sange si o si vitolina yese. Winnie Savelio. Sao K2 au. Mautu male mafutu me lunga le Facebook male YouTube ale Radio Samoa. Malo le foi le faiva malo foi le tanga tai tu bangan wenga. Pe ona to tava fa o ina to nga lo e puno wa ye. Ile ni fo I vaenga o le aso faia si vevela o le la pe umalava o le vevela o se la ai sulu mai te mi fa pe nei. O le fa silanga mo le utonu mai le ofisa o le Radio Samoa FEB. O le vau filifili ma le tusi o le songa. Tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa.
Awore ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vao fili e maua ai fa penga o Samoa i sifo tutuila mabrua o risi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa yo i le matai i le whinga fa le velove pe o fa i poiponga o maliu o le o singa o a inga fe sila fa inga o paolo o si i fa alo fa langinga o e kalesia ma le tele o le ngangana o fa alo longa e na o le fitu se fulu tala le tau na le official radio Samoa i le tolu pa tolu wono Hobel Avenue Marukau e maua tuwai ia saulo minga mo nisi fa matalanga vala o le tanto ofisa i taimi whainga luenga i le lua ona lua tasi lima i watolu lua ona lua tasi lima i watolu ia betra iane le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai lau oka whaafutai. O le isi e tātou whaasilasilanga, mo le ainga sa lua whau i tā fito i mangiangi. Ma tau te whaatolo wantu i lau whaafunga anga Samoa, ai muise upa ia sausaunga tā, e le papau ina whaatupe muli al tau la fonga i sa mātou whaamtalanga, a wā o upa ia e maile vavau e o i le whaavavau, tu lau na lava. Ai whaamata tuantu i suli o aloma whanau. Ai meise paolo mga whai malua isi o mātou ainga sa lua whau i le pitonu o tā fito i mangiangi. O le tātou māwutanga e whaia i le tulai lua, anga i le tulai whai i le fiafi, o le stona i neia so mua o mati, i le mauta o le teitei whono, i le se fulu wha pe Salo Place i Otara. Whaamole manatua mai lau la fonga, e whaia i lau whirangalo malie, ma sau plate mama ia wala tātou i puti lea fiafi. Mori si whaamtalanga, wala wane le tātou numera lea, o le olua tasi o valu o, ono no tasi fitu valu, olua tasi o valu o, ono no tasi fitu valu, anga le leila tua mataitai e tuieila o tau soifua, maso mātou ola i lea aso wa tau whaina. Whaamtailo senia, e le taitai whono male lau. Pale tātou whaalinga mulimuli lewa taunu mai whaasilasilanga mo alo matama whanau le whioanga wa sau i ni usila neipo au ki lani. I le hawa male whaalo alo mātou te talo on tuaila pa ia male mamalo o tama whanau uma alo tātou nuu o sau o lo a whio mapapa au i au te aroa nei ni usila. Le pa ia la vale a wale a whio a inga male mamalo i a sala whaima upu i a te oele pule e whaapea. O le a whio la tātou mafutanga i le aso mo o mati le stona nei e le tuantusi o le Otara Music Arts Center mai le afo le tolu i le Aoauli a ngai i le fitu i le fiafi o le whaamoi au tasi lava a wale whaamotuina o tātou mata upu sa tu ua mai i le tātou whonatanga talwai nei mo le whaamoi o si o tātou nuu mo le nei tausanga mo moli e tiela o tau soi fuama so mātuola i a tātou au lia le aso i le lofa malanga lei o lo tātou o tua. Whaamole whaamara tuantu lau le stala e pō le lava oe i lau whirangalo au le lei toi whaitalia. So tai mai a tātou numera nei morisi whaamtalanga o le olua tasi o valu wha limaiva valu. Olua tasi o valu wha limaiva valu. O le olua tasi o iwa o whanua lima iwa tasi. Olua tasi o iwa o whanua lima iwa tasi. Po le olua lua tasi ono iwa lua tasi fitu valu. Olua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. Taihelo sainia le tātou whaasilanga le nā. Mo alo matama whanau le whianga wa sau ele lau a whono. Oni sina o tātou whaalinga lau tau mai a Samoa e le rifo i vaengo le Aoauli a wala vale longa puiari o lau tau pa ia malo o tau manu. Talavantu ia inosia tipi soli mrenga le mautu mai nai California e Amerika e o amai o tau le rivai tau le tau sanga e talu sia o naua a wake ale mu i ngai au kou e o vipo i nganga anu wha kukore ngā whiwane ka mu ka ko i ngai LA e mai ngai Hollywood ia marabanga ngā o plywood kasiano sanele ia lelei ioe
wa ingia fala au se lima inu le Aoauli wa vela tele la le anga Automotive kamala ingale ma utomba na ife Perth au se talia o mai olala tale iva ile taiao vevela ele ya se kala le fa makala le furisa ya ngofo yale au ka fakke amre vevela tale lu tala iva ifunu y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey. Paulo tofanga meke ma DJ Dave. Famla vidu chong tale wala chula e lua tala i fanua fa ngole ve usune. E yegle tama sanga ta ole World Rugby Sevens Challenge Series. Ta lo ile au te to fitu la manu sa mo ile chung pauli. E mala au to mai tai le manu sina sevens. E elastic. E wala fa fungale ile au dan to ting mi ta longa le mi te wantu. O ta longa le am fio e mai mo yai. Ile stonai aso mo mati amatan tu le town le volleyball ile temi New Zealand temi fo ina Samoa.
le tautua Fofogamua e whaatalo whaat fo i le tino mo le tapo inga le nei tūlao le Aouli. Tala mo launo tapo i mai mo tala tomua. O te talo mori le tulangi le Pasifika mo pope Falansisi au tau fia tingaina pere for the mais tulanga lolo. Fola le minsta le powerful mo tangata lau tele la tu te sai e tangata so tula fono. Talonga tu te liu ma nonu le lakapir fasa malulo tau sanga o le matua. A Fofogamua e whalau te leino nei tala. O le te iulo le kale si ka korikolo i e pestu nga tingaina o no a fianga le pneumonia o whailo a fianga o na whatungao. O pope Falansisi e valsu vau tau sanga o le soi fua usilia nei marvaiaso. Talon tau fia le whalmai ale Gemelli Hospital i Roma. Mai le sufa o fe puari o no a fianga i lona mamā. Ta ave mata tai o le kare si ka koriko te lumai le luafe su tolu. Ma tilo e se pope pito silia tu le ona solonga le leia na whatinonga. Na ilo isi o tai o le kale sia mumu atu. I le tala noa le mata upu tau i swing o le tau. Ma vaenga o whemalanga ingam. Paalia le vaenga o tala le Vatican News. O le soi fua o le popolo i e lava stulanga tingaina ai o lo feololo. E rusai mas whaamtalanga ale official whaamtalanga ale the Holy See Press Office. O le rifa apito i tapo inga ma le whaia o ngasinia Dr. Nick Thompson. Ta ia longo le porkalame le tōa ni Sila Pacifica Waves. O pope Falansisi e lo loto telero na popole winga i le stao o le kalesia i le Pasifika. O le tapo inga whaare ka koriko e le avea lava ma tapo inga mapuri e tanga tapoa i le Pasifika i sauke. I le tūlanga e peona iai i a Latina America i a po o vaenga o Afrika. E peona avea i ma se tapo inga e malosi tere ai. Whaaria Thompson e paumoti le Pasifika e to tele i aitinga te lotu ka koriko le Kiri Pass ma New Caledonia. E Samoa pe se ma le 2% o le whaitoa whai o le tunu e tapoa i le ka koriko a i autoro nei e fōringo mai e iwa pasene ma ua mori tarusanga o mai mo le ngase o te tai o le ka koriko. O te ngata whainga runga i whano loa masui o tangata lau tele New Zealand e reo toe mamao. Ai o lātou maua le tele atu o le pao ai lātou te tāo fia masai ste i tangata lima tanga vale i whano loa ma le au ngā oi. I lalo ai inga o le malo si atu o le pao e tuina tangata lau tele po si teni e peona i aina maa anga o le Herald. O le aso o i aina wha moe fōra wholai ale malo i ni vaenga o fuafuanga. E taula i aile mi milo ese o si iti o le ngoi i o loa o whale loa. E peona tāra ina e lana kulupu wha minista fau tua sa wha vaina i a iulai e tau fō i a sori ngā tula pono o le ngoi i whale loa. E i aina maa anga o le minista o wha masnonga Paul Goldsmith ma le tamatai minista lango Nicole McKee. O le ala ba ilina lo la whanau nonga e tue teu le tula pono sori ngā tula pono o le FEB salau o sutasi. Ina ia whaingo fia ai au whainga luenga o whanaloa. Ma tangata lau tele ona whaatino ia sai sa ingo tangata stiktening ia pole citizens arrest. O le ama whaiona la tu tā fias tangata whasol tula pono se ia taunu atu ia leo. I lalo le tula pono o iei nei. O le whaia se ai tu aingo sai sa ingo stiktening ai po le tā fias tangata tula pono. E paule teime mwhaiona whaia o le mpao le iwa i le pō ma le hono i le tai au. E i ele anga o le tau o se o loa ngau ia e mawhaia o na whaia se sai sainga mo si teni e leila roifo ma le afe, ta la. Wa whaalia e vasa fia Collins, le whare tua o le sui o le pāti o le Greens ua maliu whanana e peso Collins. O le ata tusi fau o lo nā li e whaamanato i oia, ua ave nei ma fau ma le fia fianga mo ia ma le la whanau. O le ata tusi ta whaalau rua le sopua, e peona tusia e le pāpui pui tele po le wall o le nofuanga tele mo tūlanga o taavale ina mangalo Ronwood Avenue i le taulanga o Manukau. O le ata tusi o whanana sa taula mua i le whaalabu tonga o atinae a le eke panuka development au kilani lea sa tau awat ia i le whona whaatonu o le lotoi whale a le Otara Local Board le masintaluai. O whanana sa palasi mamaliwa i a Februari le tusanga mawai au ia tu tau tulinga su tupe mo fala tonga so sani mo le mawai so ava i mama mo to mai ti Pasifika. Ilan fam talanga sa awina tu le jori sila Pasifika sa failo e vasalo na nganga fa tai mo le ata i falia wala ngona lo la tu nganga fa nga itia ma ole ata tusi o se fa manu yanga mo na inga sa ya avelan fa tai ya Charles ma Janine Williams tusiata sa la fu matusi ina. O wha maonia le pui ngā whaafitivita ni sila, o wā tau e tolu o saine o ngā sami ngā te whare Australia.
wa ngai atu nei te tonu o ngā sami o te mau ainga e pule au ki Australia ili tai o nei. O nei wa asa ia ngā te whare Australia te lumai le vai asu te ruai. Pālia te fita. Tā lato tilo iai, mai wa atau ale HMCS, le te kaha a New Zealand ia male wa le helikopa. O lo ngā lulue, ia le fita a New Zealand ma Australia, mo le mata tuino nei wa atau. O le vai asu te ruai sa lipo ti ai le whai o whate te ingo por whanamoni, a nei wa atau sa mawhoi na tue suia, ia la waa o whai ngā malanga walele. O lea ngā ioi ngā whaina, i le nei tūla rangi, o whaari ai e la tue whapitoi whainga whaporikiki whawamalo, o le fia whai loa le e saino lona power, ma le manao e iainia na fita i le Pasifika. Whamarurua. I le mai ai o vai aso le tuai, ma le le tāra whea ngai, ia e po le fo le tofo me ai mo tomi kia onga. E lua ia o ngai au kilani sifo. Sa maua se la tōlua ia wano e tala no ai, i le tangata tonu marikulupu, o lo ngafa, ma le porkalamo me ai moa onga. O le a onga le Mesty Primary School, sa la tu maua ia me ai o le Peter Pit Rat, ai po o sa ngisi, mo le iwa so mawai, ma le a onga le Lincoln Heights, sa sa palaya me ai o le Butter Chicken, o su te siaso. O nisi ne yo a onga wafia i a onga, i tu tono le tunu, o lofta ia in whawhita au le porkalame, o fola sia le whainga malo so fatasi, mo le whasa o ina leo se lau tosu miliona tāla e tu sanga. A o tū maulawa i tūlanga o Nitreni, o mea ai mo le ola malo o ina. A o le aso naiva o mea ai o le Peter Pet, sa astu palai, mo le a onga le Massive Primary School, tasi le i tūla sa tuai le tiri vai, ma le mea ai o le aso, o ese mai ai o le chicken teriyaki, ma le raista. Ai pekai, e na o le tasi le mea ai sa whamani o le halala meal, le mea ai lalo te tununga musalemi. E ula vai 5 futa mai tia onga e pau yo mea ai whatanga ona ayai. Whaalia Bruce Barnes, e pau le alo whangata ayai, o sawi misi ham, sa toe apa yena onga e sawia, mo ia te mai te 5 fulu. Tusa le marifita lau walsu talale a onga sa whawai. E ula va o mea ai o le surua, o le moa sa whailo ai o le halal friendly, ai e reo whamaunia, o mea ai patino ia mo te mai ti musalemi, o rana winga. E le mawhaina lato aiai. O nei te tamaiti sa lato whailo le tori sila. O se mea mana ia sina swinga sa aiai, mai mea ai o le peka peka. O sa ngisi. Tā longa o le tamalongolongo au le All Blacks ma nonu awa ia tunei le kalapura kapia le RC Toulon e wharani. I se whaate inga le tue te liu le tā longa. E le whaali ai le kalapu o le taunu watu o le tau le leo whasulua te usanga o se tamakama. Tā whaelo ai le upenga o fitu se inga le exa le kalapu, o whaao ngā le kalapu ia tūla fono, o le tapaina leo se tama mo se tempu pōu, e kawa mo se isi mo le mpana avanoa, i le le rifo le male tōna masina. O nono, se lau mal tū tālonga sa tāloai mo le All Black, whaalua na manu malo le ipo le rorangi, ruafe su tasi ma le ruafe ma le su lima, tā taalo mo le kalapu le Toulon, ma le ruafe su lima e o le ruafe ma le palu, ma le teusanga e ruafe le lus fulu, i le ruafe ma le rufu tasi. O le kalapu sa taalo ai nei, taalo lata mai nei, o le awa le San Diego Legion, i le tāmarusanga le Major League Rugby a Amerika. O toi taunu mai nei whanua ia la lupe sori ai la o li Joseph Parker na ainga o kirere nei, i le mai ai olo na manamalo ia Martin Fakole, i le tuioti Saudi Arabia, i whae ngona basto. Mai a whaali ai, i le televisa New Zealand, uona au tui te liu le maia i se pavem, whai ai. Tā whaali e Parker, i le televisa tasi, e le imasona i lopo oi le isia na panga o le ala fusu. Ai ua marao, e wha wau o na tuleni, i no o toi wha fose o na toi wha i tua e Daniel Tupua, tā tu e la te fusu i sampina no rangi, pa mafa le IPF o ia umia, tā na nati ai loo na awinane i a pakole, ai sa na o le tasi li tā amalsanga mana i se kone o le tā amalsanga lua, ai umar fusu anga. O le pura paka New Zealand, David Hagen, tā i ei whātasi ma paka whai ngā malanga, tā i e whesiringi ei se sa o le mai o Tupua, ma paka i no whesiringi anu na ngona i lea mai pa fose o Tupua, ai sa i tali, e leise isi na te loa. A tonu e moni, a tonu fo i le moni, pēna i e whaali ali televise, i no whesiringi po i se isi mana o e toi fusu iai, a sa tali, e fua le meo mana na o tangata,
e fuafua ia i latu e whaalau te rina whaepelenga. Ma le pule o fusuanga i Saudi Arabia, Turkey al-Sheikh. Ina mai ai o lea manu malo, sa vavana whaata oto i le lu i a paka, ma ia awina toa i sana avea i mor sampina rolangi le panga mafa o Alexander Usyk. Ka ia vala a waipo wai se isi ona panga. Ma a whailai manao i Usyk i sana panga e lati siva, wa manao e fusu i a te i sampina rolangi. Ai wa te ena e le tama Ukraine leo tu vala awa paka, i rona whaalias whaata tanonga ma le boxing king, e manao i a Daniel Dupois, e alvea Malaysia na fusu anga mor sampina. Ia. Ua piki nei le au le kalapuliki o le Warriors in New Zealand mo lana talonga mo mua le tamarasanga o le NRL is the Las Vegas, ma le Canberra Raiders is whai unga o le vasa name o Chance Nicol Klokstad o tu maupia le open numero tasi o le winga o rauta tu i vasa sek o whaase ese ma le onga tonu ili tulanga wingi o Chanel Harris Davita ma Luka Metcalf o le ata alo so i le afa o le first five o le aula le Warriors of Iflia Chance Nicol Klokstad, Taine Tuaupiki, Ali Lea Taua, Adam Pompey, Rota Tuivasa Shek, Chanel Harris Davita, Luka Metcalf, James Fisher Harris, Wade Egan, Mitchell Barnett, Kurt Cabewell, Marata Dukoren, Aaron Clark, Tamai Fayeksu Inga, Dylan Walker, Chatten Ford, Dimitri Vaimonga, Lika Halasima, Ofaleo Leola, Sam Healy, Demare Martin, Eddie here in Mia, Panti a 4, ma it would kus. Tala na le yas, yai pelang le leo le slesi, so is boya, mole so. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Fatalo fato lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e le leu wingo le tau e angi maadi e mai sa vini, whaalongo ina fo i le angi mai o matangi mai saute sifo i le Aoauli, whaasalo atu le afiafi. Wewela whamawina e luas fulima tikeri, ma le malu luas e fulu fitu tikeri. O le angoto le lai le afiafia nane i le 5 minute te ai le tu lai walu. Mo le aso atai ao le amatele na le leu wingo le tau, se i vaanga na aina i timo to ulu i le Aoauli, e angi malo si mai sa vini ma matangi mai saute ma ole afapinao na mama mai asolo atu i le Aoauli ma le afiafi. Wewela whamawina mo le aso atai ao e luas fulima tikeri ma le malu luas e fulu fitu tikeri. E o soa ele lai le tai ao atai ao i le 3 minute te ai le tu lai fitu, ma ole angoto i fo i le afiafi i le 5 minute te ai le tu lai valu. O lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai ao. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Fofogamali o le Tamauli Rugby Club i le rivainga le Aoauli. Ma le tātou pese le da hei tūwha te si ai pese tonu e tō te lele malo le tūru la tau te si la fia. Ngā luenga na whatiroina e le talenga Yama Tamua o Pati Junior sa lima. Le rifa ia aunga o le teito fitu le manu Samoa lo iei i le neifo i vai tau. Pau te tu le sunga ia se uli moa tātou talai pere whafunga atu iei. Le nei a Aoauli i le tūlai lua atu ai fo i ma le tūlai tasi tuli tau mai le Aoauli a tau. Ola tu mo atu i seisi ona whao poponga. Tano whatu wai ia tai la whaele tu ia fiso, ma lo le soi Fofogamua, ma le langi e mama. E langa tui lea i dai mele pone wha mai tolu sifuru ma le lima tike rile ma luru oile ve vela. Olo i lan tau le dei Aoauli i an talo whai ono sai. Lo sia pesa minofilia ia i mele pone la atu no le tawana. Ia ma le vevela foi nei tas. E sir ko nga vevela le ia au kilan. E le nganto le vevela o lea. O le vevela o le po. Ko ia o le moi runga o le mukia foi le au ka fora. E sir ko nga vevela. O le wai tanto le nei vai tau ia masalo se sampo le. O le me foi le aka sasia ia o kai u foi ia nga vevela le. Ai antonu o na wasi le fiela tulu. Ia le te leo le wha le tonu. O lo wha pe leo nanga pātia i le pa ia ma le manu. O nuu mafio anga ma le tātou turu i Samoa. Ona o le wha le tonu so. O le au nanga a le IPC po le au nanga tau i le tise i Samoa. Ia mai o lo wha ali ai fo i le tele o whirangalo. O le mamanu le turu i lunga o penga ta whaila. E wha te tau lava i lea ma tau wha pēr. Ia pitaina. O le so, o le wamba wai le whaatanoanga le tātou wala leo. Tau le mai leo nanga le fionga le aloli i anga le malmana au tangawai e tipi au tangawai. Ea, ma fesilingi a ile li minister, o lo o ngafa tau li maina. Ea, la matanga luenga leo le EPC, po le elitise i Samoa. Ea, mo sona whinanga. Kuna ere mea wa peso o ere pao. E le ngata, i le peso. Ai, ua o le toi ngā pefo, i le pe a toa upotu. Ia pe an toa tu mua. Tele mai lo i pena i se te miu te mana tua ea ui na tupu i se mea wha pea. Ua le wha atasi. A waso so o ana wha alua. Ia e le ala tānto wō ia. E sa ili mai. Ia pe o le hako o ngore mere ko pui. Po o le mea wakau le lawa cash pao. Ia pe i se stulanga le maalo fia. Ua mafuai. O na pe so o le pawa i Samoa. Marongo tele man malo se te wa tise. Lo pe le sai le uli i tai au i le motu o pon to e pe ana po se a mete pida ngalo po le ale tu langa o fale tonu e fa pe ya fa tai e mo mo fa mari do ku malo le tino i tu langa nga tu lai mai le sa ya fa pe po i ana po o le me la bala to e le o se tu langa o se nga wenga po i le fa fo se i a o leva kaunga longo poeta ko le malo le tunu ai o ni me o tulai mai o fa fose ia le tula nga wa ma foi ona mo siele tisi o le lava sa tau su e le tatu IPC le tula nga wa le state poeta ko e kise mai o se nga venga fo inga o awai da sa o awai yang po ia o le mea tonu lava o le mea vai ia sila fia le maro le tunu o le ngā ruenga ngā whaila whakonga e kape umale ia le kise o ngā kūlanga masaunga le mu o alom whanga o lo ngā lue ke rofo e mamna male malo tato tunu o le kūlanga kongu le e ka oko e whale tonu keminge i mankua fo i o le lua affairs furua ia ia tenga whaka o koe kako ngā ruenga le whianga. O lo i kako kei po malo losia le sa o kako e kise mai ka i whianga nga i furo sau. O ina tonu la lea o lo o whaina wa kupoe le whale tonu le kise. Mai peang sila whia e so o ngai kongol malai kapolo le sa whakingola ko ngā ruenga. O so o ngā sa kakau o ngā whaiwhare le kaimi. A whakingoi le whapi ingo mea ia ngā kausa. O le mea kulai mai.
O me masangi lava ia mo waia ki se malos. E kaunga alu kongo pai paunga vo i e sefe auanga i o i se vai. O so onga lenga whaanga whai mai ngei i le kulanga lenga maua. Le se pai panga whaanga ainga. Si le kaimere the first installation. Le alai ma whakia ngei i a tako au whainga rana kaimi ngei. E kau ave ese le vai ma kulanga umam le whapenga. I so onga ia sa whakingo. Mai uma ku foi la io le songa le i a kongo malai kapolo ia la fo e isi songa ia mai ai fianga me mauli ale sa ka mai le la wa vaku ia la fa konga la o fa nga pena over head lo la fa alu lunga ia ka ko vai ale o ngai le makingo foi pe ke o kupu mai foi si fa le kongo i se isi fo iso o nga inga i fianga me mamau. Ale a kam fai ka ko fai nga luenga e koso e lunga overhead si lainga i pou. Ina ia awanga i koe kula i mai se fa le kongu a ke kalo aku malo wanga fa alo malo tatu o tunu. Ia lava pale malava on sai. E kau ko i onga kako walo lofa i alom whanga wala o ngā luenga i kula i mai se fa le kongu. E leo ngimeo e kisere fai ngofie e le kauanga fai keke whakingonga ngā ruenga ango sesi a ngā ruenga ia ai whamarurua koe kulanga pe on kula mai fo i anga po So lolo fianga i stuk patanga na sutjana e feeling o tanga intanga na jo mai la se babe o tanga i lo fu ia e hele le ngai ngoi nga babe o lo fatingo e pe ango fai ia o lo lava le supply ka ko afio lo yengi ta a le wo mau ki ngo ngai te kulanga fa le ko ia o so ka inga lava le o fianga ma fulu so a ola le o mo fo fa ko fa nga malo le wa uma nga mai le ma kalia mai ka penga ka le fo ia ka sa mai ngi se fo se lua ia fa le o ia lava ma ko koe ia se malusi anga foi le langa o le mea. O le ala vai alu lunga ia le whaonga inga e kanga kako kungu o le erikisi. Nunga lunga le mwhai onga mako ngofongo fua iai. Kauanga nga o le mili kako whaonga erikisi i manga onga o kako wakungu. Ia e pei o le kulanga nga ia o kei loa ngi o le ngi le fonga kabineta. Ia o le apasia isi a fonga e lua e whapopo i fianga. O kako awhiwai ia ma fie i kaunga ngongo. Ulu au olo fina ngalo i afi. Ia. Lesa i eise fina ngalo te i o li tuanga i nisio au walo whasalvau. Ia. Ta ua i whale tonu afi ia. Ono afi na whaatau mai i nisio company tau te wha awo. A lewa mawale awa noa kisiri atu. Maa ia. Maa ia le whapsiri o tanga mai ia. O le okanga mengi o afi. E rei whai ese mui ska kapine ka ia o kanga o afi. O afi e oka i le au whainga ruenga. E le pūlenga le IPC. O la hoi la i le IPC. Pe ako manga ngā o e le asa iri le mea momi ma le amio kongo mea ia ia o. O upua ia asia u. E ngar kau ai mai ia. Ai o inga e konga ka ko pūlenga o lo o iai ia le whaamangingonga ma whaamaumaunga mo. O afi anga oka le IPC. O afi fou ai wha. Lea la ua o lea e o temi nge o la e ua wha o ngā afi fou e lua se vai. Lua i nge i a kako. Ia. E pei o le wha makalanga ngā. Wha mole mole ka kua kumu. Se o i ka kongu i mea. O se o i e ka pe ngā lama. E kuwari ia i mai dia i mai. Ai paua i o afi fou. Ngā o kau ngu mai teimi o ngā lue wha miska e ka komalo. Nga oka mai o leo ke miska ar kere o afi anga iai nga o afi kuaya nga oka mai longa keni ai o kere mga o koe foi kua au tanga vai ama o sungai kusikala i ngamta o le voi le au kau mai lo fale ko ka mo fale o ko sidi foi kua i mea ia marvevesi ai Fise tu pele o le mo e fala tonga i le motu sio le tise mo le motu atua. Ia e mise lu asa sa to e pole so lu. Se yo rakura kangola ko kileita ma meanga. Yo kangola ko kileita kule se fa ingo se kupe.
Ia e pei lava e ngo fa mangingo se kasi ko ka ko fa karno. O le PC. E ri yo mai su kupi. Ngo mai fai de au manga de tuno. Me foi lá nga e te o fai a koe le fai mo fie fa ki ngo nga venga pulenga. Ia ai o ke kalo aku ta ko ka kalo mai. E o foi a ko sila ko fo isi a ko walolo vai o pepe pa e lenga o ka to. Ai o le nganga la vai o le ko ka wa i me nga venga lo fa nga o lo fa ki ngo le o manga mo ta ko. O le alo whaatino ia ia mai ngau tō whawhewsia le NTC. Is there a possibility aso o mai tō e pēa i whapea ia matusia ia le NTC ngai mai ngau le whaatino? Ia, o lo o e whapea ngā le mea o le ai inga ia expect le ungu ia tūranga ia pēa ngō whaia. O le ia koe whai a koa langa ngā ruanga le la kui furu a sou e kau whianga. O lo ngō winga, pēa ngō whaia kula o whamakalanga. E le mawhai o ngā ruku e alom whanga o le tunu wai whaola le pao. O wai amarolosi e anga i mai i ukai whianga. E le kusalonga malosi ma le pao le whaonga angi ka kou i ka kou whale ma me whapenga. O le makua i marolosi a kuloi le whafonga le tunu. A whaisu a whapea a ke ususu ai maua se se lau whai ngā ruenga. E le pao le sau mai o. Kala mali mo o upo ko ye ke o pa fonfo va veanga mala la ki ngol ka e si malosi le ale o ke kalo ko ta ko e ko wa lo fa kalo mai mo ga venga lo mo fa ngo fa ki dola isi fu ngal pule ngal fa na tonga ia longo le tulu mo singa a foi tula ko se tula ai le i fa tula ngale o le kulanga ngale ia e pe ngo fa ia e le kasi so o ngol ke ko le mai fianga e kau mai i mele a fa pe fo e kula i mai se kulanga e o meren kula i mai anga po i se kei ia o ko si da fia mam la mo lu fa makala e de alo fo ia ngei marka pineka mo ta ko fa nga malo male pule ngai lalo le o se ako se la au le fa makala sa o la vale kulanga le wai ya so fina ngalo pe a i meni o le anga il tulanga le te fa ko se e mi se mo meni al le tise ia e fa tai manga ia fo ia le facility there o le mea lava ia ka ko e mamalo le tu a pere pa o ka ko nga venga ngai fai ka pe pala ka ko pusa isa ka pe pala ka ko TV o mea uma fa pe nga ka ka ko ka pe ma fua i se alfa mkalanga dia langa o e ia kai mi a ko o la mai le pa o la mai e ma ua lunga ma maule me le paua e saua ai i lunga wai e ongo e le fa pio la aru fa solo ako e ia kai e ma ua lunga i le paua le a sau kai me fa ola ia ma fa le ai ia ngi me ko kingo mangi me au nga ainga ai o la wanga ku la lo ai ku langa fa pia ia o ta ko nga wenga nga ka po pui ka ko me ko kasi alo sidi afi e dua o so ia wa ia de fina ngalo kabinete to e mai fie se tu pe fa o lo fua le paenga nga pe o se meo le 5 milionga e le kau ngofi 5 milionga nga e a kau faalu e au mai aingi i a ngia fise rua e se mai e ma le freight ma le kiuke o le a ka penga i ka ko i pisi le fina ngalo ada fa mtu se si tu pe le 5 suta fi milionga o le polo ke ti nu mai tu malo e beni si o lo lava kupe o lo ke le lava kupe o il malo i le ko mga mie faaru lava ia pro ke ia le 5 suka similio ia la lava ia kupe o lo faanga mo kulanga le ka ko i isi ma kulang pa pena o le ale lo fionga le ale sanga le mu wa le wa esa no e tu lunga lai nai la sanga le mu mo le malo le atino o le sanga le mu pe a wale vanga ko a makamai ku o lai ngai uma ngo ka popo ai pe sa ai de nga foi kai mi sa fa ele installation e mo fa pi ingo ka ko afi ai fi anga ma kurang foi le ia ol mo le nito le fa ingo le installation e underground ia pe kai ia ole foi kilo ko i foi fa fi ka au ai kulanga i le fucking onga nga o so onga ia lo underground anga fa pele le on fucking
ele ia se leo la kula I me se fale kong ia pika iange o leo kifia kalangoange I le management al makoi PC I le kampangi nga whaia ia makulanga uma po ai se a po whawhenga awor ngā ren ia o mea uma whawhenga ia manino mamla mai po I le tunu unge kua I mai a kaika ngei ia mangkua po o miska o kere aru pe kango ngā wai nga pawana mele ia o le poki mai e pulenga ia ia onga o kalangoa ko le malo le tunu ia aftai mo nge yaso ina ia expect tai tangata le pena le motusia le tisi e fua la ko ngā wen e fua la va I le whakingonga la ko ngā wenga paule mea ia kako kirikiro e mamao I o le sau mai fianga I ngei ai wa leo kero I loa pe yengi so onga mai I se meo lungo le awala I alisa ia o leo kero o loa a kongu le lope nga o se vaenga o le lenga lea e overhead ai ka kia lava ia le si va o kero o makingoa la makere kangoa makula le kisi Ja, la dawa e sila mio ma e whaafonga ma e sila fo. I le tali manino na le whiunga le minister lea o le o rangatau e le tise I to tono o le tātou. Tro o le to whai a Honourable Olo Fiti Vai. Ia, e le isi siau kalai whi. Wa me o le so o ngā o le wana I tono o le malai tāpolo. E le lope sila fia sungana o ia ta vai pe a toi maranga tui sa mo le mele I le so o ngare. Ia, tono I nā le mafua mai ai. Ia, e le I whaantasi. Whaalua le leiana pē whaasolo anto le pao. Ia po le tise. I to tono le tātou. Tunu. E malasi vāinga tā wale nā māua anto e le tātou tautua fo I le le ia hoti. Ia mai le whaaseina le sanua ngā le whiunga le minister. A e no fuma e sila I le tautaru fo le wa tātou I nei. E ona wia I tātou I nei New Zealand. Ia befo I le malo tele o Amerika. Ua tele o loa teknolosi whaani o na po. Ua matua I halua I lunga le mo mia o le awa nanga tau e le tise. Ia alanga o tātou I nei New Zealand. E tele tu ai ngā au nanga o le mawhai o na ngā o siele e le tise. Mua e o tātou wafia e alu I le kiso. Ia lua o tātou vai fo I o le whau tangata. Ia ona wha o laila ia leo mo Merrill Turbines. Ia e vili mai e le malo si anga. E o laile e le tise. Tolu, o le wai ka ko pe ala popo a fo I. Mea ka o wind turbines. Na fo I mawhai o ngā o si ele le tise tono New Zealand. Ia? Wha. Wa amatana tele fali. O le wafau si e le vai temilere. Ia ua ola le malo si anga o le la. Le mawhai o na store. I to tonu o maa. Vai ngai e ta o solar panels. O le fali re au ka fo maku. O le fali na, e lima se wai pipi I le tino o le fali. O le fali tuai sa ye. Ia, whapele au na toi fausia e le urungani I ana le fali. A e vai la le fali na. So le e ola mea mōli le kaua fiafi. Kau le lei ar kai au. Maa la malama antoa, tua o luma o au kafa. Walaki le whiongi mōli rungo apo le fati. Se mea mangu. Se mea mangu fo I elu I fole wa alele ala e o raku kusia koe maro I ngoi runga ngai apore whale o si a ingaranga. I le turanga lea I le matau tia fo o le maro si anga o le la. Ia e mai maa wepe ana whaapea o lava. O lava ma le lei. Le turanga I pio re iai ia le o ranga lei tono le tātou o tru. Ia tātou solar panels. Ai no fo ni mea e sila fo I le pēa tonu antu ia lau whainga malanga I Samoa. I dai au tawhatonu lava pe o tonu lava I o lotoa. Ale tātou malai vaalele I nai whaleolo. Ele umiana e tu uale malai vaale. Aia e saula I tanga I pia. Sila le lo I tu tawanga vale. Ioe, o le whaako anga solar panel le meana I ina. Tele o panels o le na o lo o a puti ai le malo si anga o le la. Ia ma whapele o na whaonga ina. O tele o mautino o tele iei. Pēna o le malaiwa lele nai whaonga ina le ele tisi. Ia po le nai wha sa fuatu. Inisi o no umahawhio anga. I lea fo I ai tū. O lo tātou o tunu I Samoa.
Ya, no fa longa fo tere mai lo ye po uma fa pi. Lang u fa si de vaka kire ko ki ko I si pi tonu sam. Ye po uma na fa atulanga ma fa pi ma fa nga yo. Ye mena pe atu tele. Wind turbines. Le ma fa yona aputi mai ye fo. Ye le malu si angole savini. Enga o si le eletise. Ngano ya ule tudu ol Pacific no vai. Ole tudu na. E ola fa solo anto ai le eletise. E mau le malo si angole la. Olo no wingala, ia a feo leu sauna mai le fionga le minister o lai tele tupe tu fa ta wini si afi. Oi, so se ma kwa mahanga. Ia e matu me ne yo afi ele tise. E le tau sanga no malanga mai Samoa. Malanga mai ne New Zealand. Masano pe uma la tau sanga e lua fe me fa. Io. Ki wa kwai lo ma fo le ni vai ngola. Na ma malanga mai ila, ma se tasi o fai ele tise. I to tonu o le tātou utru. O wak tole. O le kākare. Si wak ngalo ya o le suafo le tamani o le tunu. O le tangantale. Nau so i lunga le vale le kufang kupe I kingi fu I o le vale. Nyo. Aila i kongo le vale. Serve mai e tamai tai fu I lunga le vale. Ka ungu mo le vale le ngi au kirang ki koe kufa kuper kama. Wak tole. E se rofia o ri mau skai diri. Ame ai. O le fukua o mga sagira kongaraki. Ana kongaraki. Mai e ia fike kele iero. O leo ke sa we afo. E fai e antu ni New Zealand. E ave I Samoa. Faku, sone. Ia o fakulo. E fia la skabi ngai mo me. Mai ke roari. Nga pauara ngare me kere ka ua kuia. Ewa. Ia a fila o le la amatuni si afi. Ma le na sa no le fionga le di minister. Fa fila ye. A feo le wai le fa le tonu. Ia, e le tiu si o no le mamafati munga mfa le tonu pe le tau tātou tunu I Samoa na pau lea. Ia o le whaina tui o loa. Pusa aisa o kiwi. Anu wantu e manisi mea microwave. Ia poa o manisi o loa. Ia, a whai o lo mauta I Samoa. O le ua wha moe fo le e wha malu. E le air continental po le air condition. Nga pea le pawa pea na kingo fo kongo le sona. O longo winga a whainga o le whahafa mala mo lo mota. A le ke wha moe lau air condition voile. Ka rau whai. Ia o wahenga lai. Tau na manga whanga whai tātou. E te tau o na inisiua. Mara e company inisiua I Samoa. Tau na inisiua an tātou o lone. E wai le imase o lone. E ka irua kāna. E whai aska ka o ka ko o loa. Ia e tālu si. Wale na sam no foi. Ia le fionga le minister. O le afifini. Ia e fa tuta ia le fontanga masani le kabineta. Ia ma ole fa ma tu on tu le selen. Fa ta on tu ni si afifo. Ia. Ia le menga le ko fo ma fo. Le ma lo sio le la I Samoa. Wa e se le melo wi. Ma lo sio le tim. Ia, ma lo sio le tim I Samoa. Ia asola. Ia pe ngo fa. A sa kalarka. Ma ia o le tanto tala tawi le so o le ai mo me ta o timu nga tomo. Yo. O le timu tomo. Ia o le kim ka mo. E mfinga ka mo me lu mo awar kiri. Sa wa or ka ngamia ave kongo le fadi. Ia nga sa le ku fo me maka kim sa wa kim. O le kim lo wa sa mo kim ngi. E le hai. Yo. E wha apepe fuka ko e ki le sao le tim ve suia inga o winga o le tau pe ona yei tonu sa mo e te maua le wha atalanga na le fionga ia ngalmalmana au tanga vai tipi au tanga vai ma le fionga le minister e lunga o le YouTube ale radio Samoa. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu Iwa fitu e
whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te pereina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e lima whailonga ta I lima se lau tala morisila lima whailonga ta I lima se lau tala mo au se talia la fone lonsa u top up lusu tala pe siniatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants e visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Moi votu, amo.
Tali na le sunga ya Sophie fa o Sofia o anga ya tuma tuma o tama le piki mai le fana wa onga se tini e le o toi mabau la asama ye o le sulu o le la e am kilani antoa ya toltono foi o New Zealand anto le la vaka ko ke fa pe nge ya ko ila vai la aso le la le ding fo ya woli ya vai le se me pa no pe ona ini la au e te fa la voi le ya un tafo le lo toa ale fana e komane ai lo sa ya ona e anga ia tuino na vali la pas vai sau pa porca o ngore la karkoru na tau stimio sola o le vai sola ni o lea ua tau no tu dai Africa ia le au malanga le tanto a want to make tai to fitu le manusina ya to ai fo le to fitu ale manusa mo o ta longa nei su en to i se no e ono sa wan to i lunga ya ile tam sanga autu e pe ona fa nga solo mai le masino te sema i te sanga te tasi se i lia le masino me ile te sanga so twai ole fa ingala le vayos nei la so mo mati ya la sto na ia so mo mati ole o fa tulanga mai ta longa le manusina male te to fito le manusa mo ta longa mo la le au to mai tai le au le manusina ole ole anta alo me le te to fito le anta mai tai mai le anta o Kenya ole te mil ta longa to lus fullo midute i le tu lai full mal tasi le pola sto na i asu nei mai ale ona so on twile male ta longa le te to fito le manusa mo e fa le to full fito midute le tu lai tasi le vaveo ole asu sa asu nei ole talonga le to fito le man Samoa au tau yang ya male au to fito mai le o Brazil te lo le van solen se vai antuni ke ia le au ko mai ka ia Australia e le fa apo e Brazil ya e pa fa mai Brazil e hari ia lang sama marang me makari Australia ya le da ona o tuila ia ele va ver la modelo la sa choice full tasi minuto le tula e lua ile va ver ala fitau ye le manusina ma le te to fitule mai le to o polani ala want to in lava to tasi le minuto le tula fa ile va ver la sa asumning ala fitau ye le te to fitule manusa mo ma le au te to fitu mai Uganda fa apea i kai le lo fo Uganda ri la kapi ya e so ye ele ole antanto fa Italia tu yai ole tulanga la na piuri ia tanto talonga tai lua talonga ole talonga lona lua ale manu sa mo to fitu to tasi menu tele tulai fa ele va ole sa umalonga langa lo fa pusa talonga mo ole afto ia tanto mo to fitu Brazil ile to full fitu menu tele tulai tasi va ole manusina ta almo mo Kenya sevens to lus full lo midu tele tulai full tasi le pola stonai ya malana ta longa lona lua ole anta aloai male au a polani ile to full tasi midu te ile tula e lua ile va ver le sa sone ya maru tele la faiva ala mutam fana wala tanto tro wala leva ka kire ko ka ingana peserengi ole fa tunga ya e pe ona langina le RSA le pese na tusia ele ana i tango moa Felice Mikaele Walonga tino matangilele o tala ua a pe paile o tama pana a Samoa ua pai no stay lauta alo wa malieo alo sa Samoa i o mao o si o tatunu ele lo ele papanua a o la uta alo
mama taoto sito e aina Aole tina watutulu ai uale pisa Ia pouli lilo tino ai malama o mata tamasapoa se ia tape totoa In this update, concern of the risk to children in state care, with the Oranga Tamariki already falling short. The Independent Children's Monitor's fourth annual report for the year to July shows the ministry isn't meeting national care standards formed in 2019. Abuse is increasing, with 9% of children in Oranga Tamariki custody abused or neglected. Monitor Chief Executive Aaron Jones says this doesn't even account for the past 8 months as Oranga Tamariki has closed provider contracts. The challenges that that's creating for social workers to access services that kids need, but also an erosion of trust with NGOs, iwi Māori providers. The government will introduce legislation in coming months, loosening rules, letting the general public arrest and detain thieves. The reforms include permitting a citizen's arrest at any time of the day and use of restraint and force if deemed necessary. People, including security guards, can currently be criminally liable for detaining a person stealing items worth under $1,000. Justice Minister Paul Goldsmith hopes this will be a deterrent. Many have concluded that there's nothing to stop them walking out of the supermarket or wherever with their trolley, surrounded by people saying don't do it, and just going all the way to the car, getting in the car and driving off. The Prime Minister's on the lookout for economic growth opportunities in Vietnam. Chris Larkson arrived in Hanoi last night and is meeting with the country's Big Four leaders, starting with Prime Minister Pham Minh Chinh. Political editor Jason Walls is with the Prime Minister. He says Vietnam has a large and rapidly growing population to present Luxon with opportunities. He keeps talking about this growth, this growth of the New Zealand economy that he's really keen for. And this is one way that he has identified doing that by going overseas and getting them to invest more in New Zealand. That's news. In sport, the bright lights of Las Vegas are one thing, but winger Roger Tuivasa-Sheck just wants to get the NRL season with the Warriors off to a shining start. Sunday's match against Canberra will be new co-captain James Fisher-Harris's first competitive outing with the side as they look to rebound after missing the finals last year. Tuivasa-Sheck feels they're in a good place. We've got a new group, new set of leaders, new sort of players coming in, new plans, so just excited to go out there and express it. The last couple of months we were just running against each other, so I'm just excited to play with this new group of boys. Australian women's cricket captain Alyssa Healy will miss next month's T20 tour of New Zealand
after battling knee and foot injuries since midway through last year. Healy has been left on ice for the series as she attempts to regain full fitness. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fato lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, ele leu wingo le tau e angi maadi e mai sa vini whalongo ina fo ile angi mai o matangi mai saute sifo ile Aoauli fa asalo atu le afiafi. Fevela whama wina e luas po lima tikiri ma le malu luas e full fitu tikiri. O le angoto le la ile afiafi anane ile 5 minute te aile tu lai walu. Mo le aso atai au le amatele na le leu wingo le tau se iwa angana aina i timo to ulu ile Aoauli e angi malo si mai sa vini ma matangi mai saute ma ole a whapinao na mama mai a solo atu i le Aoauli ma le afiafi. Pevela whamawina mo le aso atai au e luas fulu 5 tikiri ma le malo luas e fulu fitu tikiri. E o soa ele lai le tai au atai au i le 3 minute te ai le tu lai fitu ma ole angoto i fo i le afiafi i le 5 minute te ai le tu lai walu. O lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Radio Samoa. Jangaulari ya wole le tuwayo onga ale whanau anga ia tumantu e piki le whanau a onga mara tuaneo la tau fausi pao tano le whale sui o fua onga vaisina koma vaisina me ai sauna bai mātou polo kalame o sila watani whai a voi lea wole nei le sei langolongi na malosi ele Uncle's Prince maua i se miti a fule whanau
Ele whaingofi ala toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wa iei nei. Ai o te pera ina ele Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Avia maua sosa, omega ka, ianga lowi moa, omega ka, tabale tau mo fie, omega ka, fili mai loile omega ka. O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka, umalole keisi le omega ka. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi 5 I watolu amo. Radio Samoa. Ole temela wala wan silo se antia se fulu miru tu tene le tulai tolu a felo tu ma tu ile ni ya oli talo fa malo so fu amruia ya malelangi ma mi se lava ya ma tu ma fa na wanga ya tu mo te malawa ile tu wai fo yo a onga temela yo lawa fa just mai ele sunga ya prince le tu tumala danga a le casa beds and appliances I Automotive Malaysia na la idai au kilani sifo ya wa fu se tanto li poti talo fa prince o mayoe Ta lofala uso manvia fafetai wamayo uso. Manuia fafetai Prince, you've got some great specials for everybody today, yeah? Of course, brother. Got some very good specials, the combo deals we have, so everybody can take advantage of it. Excellent, Prince. It's a hot day today, so you're going to bring some cool specials for everybody, yeah? Of course, brother. Thank you so much, first of all, having me on the show. So without wasting any time, I'll start with my first special, and that's the the hot special for Casa. It's for the Radio Samoa. So that's Samsung S24 Ultra. So people who want to buy Samsung, we have got Samsung S24 Ultra or Apple iPhone 16 Pro Max. The Pro Max with the 3 cameras, and we will also give you the wireless earphones. So special price for this week will be $26 per week. Luau nutala vayaso for any of this phone. And don't forget, we can always program you the Samoan Bible, Samoan version of the Tusi Paya from Olekenese up till Falinga. So we can program you the Bible on your phone so you can read it on the big screen anywhere. And these are the phone specials for this week. That's right. Prince o le whapatoa mua o le riva ia supiona whafunga atu I le sunga ia Prince. O lowe le tātou whinga whilinga po le Samsung S24 Ultra ia po le Apple iPhone 16 Pro Max. E wantu ai ia ma le wireless earphones. Na o le lusfulu ono tala le pibeni le veiaso lua ono tala le veiaso e te mawai ia le telefonina a le o le Samsung S24 Ultra ia po le Apple iPhone 16 Pro Max.
Ya lo tu ma wireless earphones na le lua ono tala le verso e fora tu ye tonu male tu sipa I le ngana Samoa ya wala valo fa tau ye le fale po le ka paka fa sa. Second special prince. Yep, Lua Fapito also. So this is for the launch suite which we were out of stock, and lot of customers were asking about it and we just got few units back in the stock. So it's a corner black leather recliner lounge suite. The special features of the lounge suite, why the people were so excited about it, because it got some lazy boys there, and it got a wireless phone charging, LED lights at the bottom, and you get a lot of storage space on the lounge suite. This also comes in a 3-2-1 in the black leather. So it's a corner leather recliner lounge suite with all these features, and the price is only $26 per week. Lua Onutala Waiyaso, and the first 5 customers who come and buy this lounge suite, they will also get a coffee table as a mea alofa. Fantastic. On the Wafafunga Jela Tantu. True, but Tolo on the Lua or the Wayla Tantu City no Fola Mole Potu Malolo. Olo Yele Corner Black Leather Recliner Lounge. Loro winga mfeona tu manu ole potu malo lo elenga te leo lo yema lazy boys mfeona na udantu ile da ole lua ono tala ile vayaso lua ono tala ile vayaso ya mafai ona fa online pe fanga ile telefoni fi avai ya ona moli LED ya mfai na ya vanga na tu ya tu si fai down na mala tupe ya no for tolu no for lua male no for tasi le tu ainga le black leather mo ila to lima mo mua tano sanga ina le difa toa e mo fuantu ya lau coffee table. Third special print. Yep, tolu fapitua uso, so that's the ainga special we call it. So you get a bed and the TV over here. So we got a Mason queen size base with the mattress, and it's a pillow top mattress which you will be getting in the queen size bed. Comes in different sizes, and the combo deal is with the Samsung 55-inch Lima Nisi Male Smart Atamai TV. So combo deal with the queen bed Moenga with the smart TV Lima Nisi Male Pemeni Levayaso Lua Tolutala Vayaso, and when you mentioned the radio Samoa Falelonga, so you will get the Mea Alofa as well. That's right, Prince Olafab Tolon Tolula Ainga special le Mason queen size bed. El want to Malona Famalu. Ato Aila Malo TV le Lima Inisi Lona la Tele le Samsung Smart TV. And now le Luas Futolu Tala le Pimeni ile Vayaso Lua Tolu Tala le Pimeni. Il Vayaso Mawaila Mason queen size bed. El want to Malafamalu Male TV Lima Inisi Lona la Tele. Failoina if I phone the radio Samuel Lanifa Toa and Moan to Wang. Malamiano from my Prince. Last but not the least, Prince. Yes, brother. So the last special for this week we have got, it's the whiteware deal we have for our Radio Samoa listeners. So that's the Panasonic 322-liter fridge and the freezer. So it's a bottom mount freezer and the fridge. It's only $15 per week, and we have got a bigger size of the Samsung washing machine. So that's a 12 kg. It's a top loader washing machine, and the price for this one is only $19 per week. $19 per week for this washing machine, and for the fridge it will be $15 per week, and you will also get the Mea Lofa as well with this purchase. Yep. That's right. And how can the people get a hold of you, and whereabouts are you guys, Prince? Sure, so it's in Otahuhu. It's Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky in Otahuhu. Heaps of parking there. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is just across to the BNZ Bank, and heaps of parking at the back of the store. The opening timings are Monday to Friday, it's 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m., and our contact details, so it's a toll-free number, Owasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also find us on our
Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers. Male Casa Beds and Appliances Henderson. That is for the West Auckland customers. Yep. These are the specials we have got for this week, Uso. I'll wrap it up for you in Samoa. You have a good afternoon and stay away from the sun, huh? Thank you so much, Uso. Yeah, tofase for Samoa. Sekia Samoa. So for you, let's go and print all the two tomorrow. Casa Beds and Appliances, 5 tolo on the far. All the way, whiteware special. Panasonic fridge freezer. Pusa isa 2 tolu se lau lua lita. Ja, lona te le. Na ole se fulu lima tala ele verso fili o ele pusa isa 2. Ja, pole basini tala valava ole top loader. Isa su e lunga lona ta puni. Ole tu aingola Samsung se fulu 2 kilo le mafa o lava mfeo de tu ye tonu ona fa ola ilea. Na ole se fulu iwa tala le tau i le vaiaso po le pemeni. Le vaiaso fa ilo iena e fa fonga. E le radio Samoa le rifa sa launga maua fua tuai ia lau mea lofa. Molelala o Tahuhu, Fafi to Fa, Great South Roadie o Tahuhu, yeah, Paul Tolofi to even Great North Roadie, Nai Henderson, Valau ye le numero valau fuole, ovalu se lau, lua, lima fa valu ovalu se lau, lua, lima fa valu, ya wala wala to tumala udangana, ala sunga ya Prince, Semale tato, company Ole Casa Beds and Appliances. Sfulval mala fa bedu jo ja ele to line tolo manu tu tomato le wil swing on tanto polglami le ringa ya somole moli ola masido manti le wa fo i mai ya fi siliman tani le afo le tolo se yo lia ya le taule fa ele fiaf ola sola pe no fe tu le sonna le ola fo yele si o yo to le la malo ile mi tiaf langa ne samba o yo to le la malo ile mi tiafu o sa ni ele fale ofu ale Uncle Sprint jamo wanto ofu ilungo le UNKOZ PRINTZ ilungo ole Facebook ole Instagram ja male TikTok ole as for Raylet se ina ile fa ilunga o sa ni ele fale keke ole Thena's Delights o ye keke o so fa now fa i ponga ma so se fa moe Radio Samoa taslima e vatolu amo Automotive brothers. Ujipesima ufa amatala lela lele ulo unu bele ilo uangang lo umicha michanga ile neyo langa vela vaujalia sisi bele fa amalama na taunu umaya letala Taya ona fale u mauchoni angilene ai foi le pale so atama fainga male tula tala na faile mavainga ale tu itonga ole a walu utileto sa utitau ole a usau ile auli uli fulau le ai ole u mali to malo tau oh my beautiful manana Mai uma I voli pela kapi a mai polo so kape fai o se kiki ele mau mea e ke fili ai fica ele fule sabe vai ka o se fai o pula mai fili mu o mai kia ma lu e ka se fer fami be mo fica mai e su a e via a voina se da lo se funfuna ma lo me go se ma o se e ko for so be au ke a mo fi foi fate ki e o suma sole spau pau a se mai la e o mo sa se ka fau oh my beautiful manana You're the only one, and me
Sa kui malufi lufi mamangungu lokungu pele inga Olui kumalo le o kemi mikai Ka o mawhalu penga e te fia pese ai Fio mai e ko wha o alini Sususa u fio leu soli Malou kapa au Susule po huli Malu mali e ko Nioe Maliu mai lo loko Lua masa uma Maaki malau kolo Lefa le mangongo Maai ngai le kai O whaalu penga ia e keu malu le loko O whale po ia sa kuia maa O kere wha makala Sa kui malufi lufi o le ngawa e mangingo O ke le kau whailo Me i kusi mai se lima Pe wha ama singo singo Oh my beautiful manana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful manana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful manana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful manana You're the only one And me mitai la ulata Oh my beautiful manana You're the only one And me mitai la ulata She lived on the bones just to follow a dream she had to find. She came home when she follows a dream that's on her mind. I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can say I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can say. I waited for her such a very long time. Don't know what for. 'Cause I should have known when she left on the boat. We weep no more. I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can say I see the boat on the river, it's sailing away down to the ocean. Where to? I can say. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. Oh yeah, hands on the sicky my bear. Put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Oh, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Go, 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 go. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me.
my freedom away. Janga mai le maputinga band la iso ia Aoauli. Ma Wayne Laus. Olga ile le maputinga band le divanga la Aouli sound bale fana wa onga. Olga la me usili mata. Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Tui fa televantu le ni vango la woli ma tuela gan te leo le fana wa onga le tu wa onga le ni ya sululu tan lo fa tamaiti a me o tu ya me la onga le ni ya so sa ya lui la onga ya bo le da fo wa no fo le fale o le no mai what is your sick ya bo le ha fo ya la excuse na sa fai wa ele ya lui la onga le ya so ya vive la le la ta lo fai ya ai se me pa ono ke koma ya vai sau vai aisa a spoloka a skulimi ya umalo ya nga mli fa foi ki fanga avuri ke ka ele lua mi nguke la vanga fa se asolna fa malo antu ma tu ina nga tu piki mai le fana wa onga ile tu wa yo onga ile fo ya sololo le soli to spero no fe antu la sonna fa ile tanto se momo e lua se e fa ya ile vayaso ono le wa su ya tanto program Toi fo I mai ala tātou teimi le sa fa ia proklame le tuli ma tanga. O le wingala e lua se ale so ya le fa longa sa mi el fre ofu ya po le fa le lom ye mi tiafu o jumpers ya mo so se fa mo e pe ia le fo ya family reunion so toninga au ta alo uranga uma fa penga e o ia tātou ofu ma fa mo le winter e faina lom ye nga fa yo el design sen mai ya ona depena tu le ankle sprints ja lele oli numero al tanto telefonino talanto mo todo fana le difo I vangola woli tolu fitu tasi lima iva tolu fitu tasi lima iva tolu ole vai un ole vai so dei ali to which ole fa apele onna fa tonu winai le tala lo ia ole jam sanga ole NRL ya pol jam sanga ole la kapiliki ole ala ole anta anoi ile fa un ole vai so nei pola matanga fo le vai so le sa ole anta anoi le One New Zealand Warriors ya le Canberra Raiders ole visilila o fea e fa ya ile te anonga le mua ale NRL ile nei fo into sanga o fea e fa ya ile te anonga mua le Warriors male Raiders ile aso sa aso nei alo so mele tanyo nei vela mele tu lo ngon tono le tan tu sei ile Aoauli ding ele taina le July fa moa tu so la e ya mele Uncle Spritz tolo fitu tasili mai to Emo e aleloa la ia o sintene Samoa ima ia o tutina uma e vai sila loa ole au mai moa facilita ma po ai le moa me pese se vai ngane ile atoa pati ma pole au mai moa me muole pese se pele iloa le awa tonu lea o fia ma fa Samoa esili la malo fa amasani fia ma amasani ai e ono me ai se fai io mai Tifa mai sitoya ina la nava ai ua tausu aiva wasalo sainu se fa amafu se aiva e fa na ua tau fetuliani tau mafaye tau ame ile fale tu pe aia o angalava ole fia bati ma pole au mai moa me muole pese tu sapele ioa
Feel no me I say fight your mind. Hey, hey, ho! Superkumali now television le rivango la Aoauli se mo le loa la ia o se tini Samoa na mutala tu le mo tu le fana fa no yo le evla mi ile an tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu le wa tasi mai le tato wo ya Isaac talva Isaac o mo Moi fastai. Sai lula ngari Yoi. Wala tu mi sa fila o ngali ya so velo le sulu. Math. Yeah. Health and PE. Health and PE. Wala tu talong sa fa ideas. Dodgeball. Dodgeball. O ilan naman man? Le awa. Le toa. E fia aina mano le toa. Lima le lua. So ngamona sko fa no ngani. Ai. Yoi. Ia, o lala tu fa longa sang. Pardon? What did you guys win? Oh, nothing. Nothing. So you guys won bragging rights, huh? Yoi. Yeah, man, of our daily Isaac Lily. Wa mawar kali or gafsi. Yoi. Yeah, man, you ono say that kiki me gali Isaac. Talo fai. Talo Hello. Yeah, o ama yoi? Good. What's your name? Emmanuel. Emmanuel, sorry. Are you on the road, Emmanuel? No. No. Are you home? Yeah. Ngai alu lea onga, Emmanuel? Did you go to school today? Yeah. How was it? Good. What did you get up to today at school? I played with my friends. What did you guys play? We played tag. Played tag. Who won? Me. You did. How many tries did you get? I got so many tries. So many tries you lost count, huh? Yeah. Very good. You must be tired then, huh? Yeah. You ready to sleep? Yeah. Well, let's get the show on the roll, eh? Stand by. Don't go anywhere. Talofa? Hello. Yeah. O ama yoi? Manuela Fastai. Oi fui le sao no? Mekairi. Yeah, lele. Na hanu la onga Mekairi. Ai. Oi, ai sao? Ia. Talofa. Ola no ma. Kale, sole. Ia, wa ingula al penado. Ioi. Ia, wa kai ara. Fiololo. E kia ka ola onga pili. Ioi. Ia, lele. Wa matulo mi Jeff. O ilo ofu ma fan. Ioi. Fastai lava mole ofu. Ia, e ba mai. Ioi. E ofi. Ioi. Ia, lele. Ia, nga. O le tautua na le Uncle Spritz. Ia, na mawa ilo mi Jeff ule vai. Son se vai. Today. Ja, le sola le fai full time to sina. Poi o tole ma le fana. Le o le a manumalo ai. O le a so for real. Fai le sina le fina delights. Wa. Jele va no manumalo o tole fana le. O la o le ia Isaac. O le number o le tali. O fele fai le talo mo mua ale NRL.
il dito sanga. Le vale o le One New Zealand Warriors, ia ma le Canberra Raiders. Isaac? Las Vegas. Las Vegas, sorry. O le ting mo leo whai talonga lakapili ki Las Vegas? Is it the first time in Vegas? For yes. rugby league? Pardon? Yeah. Is this the first time rugby league has been played in Las Vegas? No. No. When was the first time? I think last year. Last year, eh? And I think it was the Broncos and another team. And there was a lot of scuffles during that game. Oh. Yes. Which one is your team? Warriors. The Warriors. Who's your favorite player? Tuivasa. Shika. He's back, eh? Yes. All right. Who do you think is going to win on Sunday? Warriors. The Warriors, the mighty Warriors. Very good. Isaac, thank you so much for calling. Isaac. Go shower. Go shower and have a rest down. It's too hot. Do you ever tap outside? Yes. I wouldn't mind having a shower outside. Oh. Thank you so much for calling. Listen out for our draw coming up very, very soon. Okay, and all the best for Sunday with Tuivasa Shik and of course the Warriors. Okay? Yeah, well, tēnā wala o mai I oe. O la uole runga le leina. Si o want to Emmanuel? Emmanuel? Yeah. Yeah. O fairly for you to longa. Are the Warriors? Where are the Warriors playing against the Raiders this Sunday? Las Vegas. Las Vegas. Do you like rugby league? Yeah. And which team is your favorite? The Panthers. The Panthers. Why do you like the Panthers so much? Because Nathan Cleary. Because of Nathan Cleary. Is he your favorite player? Yeah. Aha. Very good. Well done. Thank you so much for that. Who do you think is going to win this Sunday between the Warriors and Raiders? The Panthers. The Panthers. All right, then. Well, all the best, and thank you so much for calling. Emmanuel, you have a good afternoon. You got any homework? Yeah. Yeah? No, it isn't. So you're going to do your homework, or you're going to have a nap first? Yeah. I'm going to do my homework. Uh-huh. And then have a nap, huh? Yeah. And then have some ice cream. Yeah? Yeah. Very good. You have a good afternoon. Thank you so much for calling. Makari and J-Lo, Felita, Alola Warriors, Mole Readers, last Sunday. Las Vegas. Las Vegas. Le late Jelly Makari. Tele Vala au mai. Onala e malo si tuan la onga tayo. Joy. Yeah, le late. Ya maruwialo toy anga yan tula onga. Papa try lava. Yeah, le late. Maruwialo de ye ya le da. Isaac. Emmanuel, before he and Tomita Mikari, Molava Mail Tan to Pulukalami for Ivangola Aoauli. Sulimba Minutan Talo July 5, time for the founder, I would actually tell by Australia. So you'll the foil if young Yali and Toby Stars of Emil Pulukalami, Langai 4 or 5. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A husband and wife had not spoken to each other for days. They were still angry at one another since their last fight. By the 5th day, the husband realized he had a problem. He needed his wife to wake him up early the next day to catch a plane for an important business trip. But not wanting to talk to her and lose the fight, he put a note on the kitchen table. It read, "Please wake me up at 5 a.m. tomorrow morning." The next morning, when the husband woke up, it was 7 o'clock. He was so angry that he'd missed his plane. He was just about to yell at his wife for not waking him when he found a note next to his bed. It read, "Wake up, it's 5 o'clock." Why do we find it so hard to say those 2 little words, "I'm sorry"? If we're honest, most of us are better at remembering the people who should tell us they're sorry than we are at paying our own sorry debt.
Yet if we just apologize sooner, we could save our friendships, family relationships, as well as a lot of time, energy, even money. A British study showed that 37% of people who had sued doctors or hospitals in court would not have done it if their doctor had simply apologized to them. You know, when it comes to taking the blame for something, most people fall into one of two groups. The first group almost never thinks that they caused any of the problem, so it's always someone else's fault, and they should apologize to you. The second group of people often blame themselves for causing the problem, and they apologize quickly. But both extremes of always being a blame taker or a blame shifter are not healthy. So the key in each situation is to be honest. Then admit that since it took both of you to cause the problem of offense or misunderstanding, it'll probably take both of you to get out of it. Jesus Christ promises that if we'll give Him total control of our heart and attitude, He'll help us to start seeing and understanding ourselves honestly and responsibly. So we'll know when and how to apologize in each situation. He'll help you to forgive those people who wronged you, so you'll finally be free from the burden of blame. Just think a minute. So Fofogamua down everlasting praise to the vanga ole fiafina ua. So iva miruto Natalia ole tula fa. Yeah, Tommy told one to Nale Pologamada ole think of it. Yeah, more told the for Ivanga. Aoauli. I'll have for yellow time to say boy you told find out.
o lea o le amanu malo i le whaelonga wa sauni le Uncle's Prince wala wako ka gonga wala wako anu wantuai lava ya sauni maile wa manu malo ole wa manu malo ole sunga ya ka lepo ele wa manu malo le tatu sei ya ole dei fo ya vai aso wala mai lo le tanu merana utalatu mo ele ka lepo tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu le sunga ya ka lepo ole wa manu malo ile sei ya tapira ina le whaelonga le Uncle's Prince mo ia Prince o ofu o mitiafu ya antoai fo ma ofu ma fana toni nga au ta alo wa onga me mo fa pena alu lunga le Facebook ta ilalo UNKOZ PRINTZ toiti filo ta au ta to programa ta au mala freely ya alfa ilonga na saunia ele Fina's Delight wa yomba onga fai tama leima intenile maruil ni vefa taima tu Wa mafai ona awina atu le polokalame ale Aoauli ma Fofogamua ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala aila walo Olewa tui valu minuto na tale o le tula e fa Samoa e tolu ngantul polokalame mantu mo le fana ofisili matali le rifo ya Aoauli matango fipo le ni fiafi ole aso lulu tolu ngantul na masatu tuomo oe maile tula sfululua e le Aoauli ana le la se uli me fo le di tembele fiafi la se ngana o le tala fia ngai i la mai tangmala fa afanga ia matua tia oe malau titi faitama o le ngalo tala mai Australia Tupira mai el faltua ya Miriama la toa pomari ona suiele before just mele fionga ya pistali anto severe ma le polokalame o asolulu tasi wa faingoina ole malu i fale pe ona se haunia elefantua ya emele palamo ole au unanga na ale loan market so ona Fofogamua po se manu ya malu tele la singa on toil dei fiafi pelo ya ila so anta lona lofa malona ngale lei Manuel ni fiafi ele nganti ainga wome masani tono New Zealand fa pe fo ila tolo ma futo moi pe ila aso ya tunu wa mama mantua tanto wala Tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia sio utaula manaya Efe pula fimai ile sau O ata uma o fetu o le lani Esulungi ya umasia uhani A o masa bali bali Le masina se i esu solo Ya Samoa lo uatulu Se ifai mafianga Ye mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata gato tunele A umae mane ilano ole niu Na oa umasia upele Ele mafai hanga ona ngalo Le tape mali o marsingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le masina se i esu solo Ya Samoa lo uatulu Se ifai mafianga
se matata na tūkulele a o mai mane ilana o le ni na o a umasia ukele Wafa apea